Mbia wana mano mwanchu morigirion Ndizi TV anda onzi asoberta ne mambengi atokonya na sembe asumuruberu Ensakia oyogo yakira litukira Jumatatu ikarituko lijuma kwende lituko lya lero ne yituko lya Jumanne ligenya saa twanjire korora emambe yiga nisemera tina ndonzi asoberete nigo kwabokero biye kerobereti kucyase kwa kya lituko nonye Kenya bono kerekana tebna nige bwato gusukwana mangana na mangara sensi ito ya Kenya lakini ndende nelina nyasaye nando twanjire twaroreri tukeri geka yidari kemerongebere nesa no seto motinyino watato umwaka w'irubiri ne merongebere nesa tando se soberete ni tukureri bari abana ko kwaligania ende tujaka monaya sumurubiri yo Ensakia bono mambia kujaga nyise jikumi na ibere ga nyise sato jiabon mambina mange to bwata semeza yeritko uliare roto ju kwanira ayande na basense myamagaseti ayande na be alitura kwanire na ino jine nsege ndete tukurigoro okurobekana kwa ndete chinsemo semeria Kisumu semeria Kipre matare na Nairobi yinsemo chinde tworoje amandamano na betoro sokurobekana kwa betoro kuna sinsemo chinde ntwaroje na utulivu nena se county ya Kisii na Nyamira maandamana utale ngo abantu bagende na biasara byabo so bonjiri bwabo asenjera endonge igonto gotebya mangari akorekandeli tukurigoro ekarotorjina bono aba Kenya bange babeire ntorojino na bande bagitu ikase yo kaberu muraibu ensuru Kenyatta bindumbi betoro remete yage chetu bintu gotebya abontorojina bande bagete ikase ase pranti ye gazi yo muraibu amwazi miro moja raira yo bono seteribu ya kero binte byose bigo koreka abanyanyimbo basingire badere no marabana igoro tanjiri igobono ntuma etingo kwane kenda iro so singiro tena like koikanani tukurera mnizi ajikwenda samandabana igobone se ya Kenya teribu yo mwanchu murigeria amangana mangaroro lakini geto was geto chakeri tukamanaye kero ngo kwali ne asenjira yabena simambi ya abone nyacho shota no ara sense ministry ya kwene kuna muri wine jibichago jira asenjira yabene tujakenaye mbako mwere wakire twabukire biya mwanchu murigeria nebisyo twenyorire tole biya emambe yabono iritukolia Jumanne unere botambe Jumanne yobochenu kulinda yonekerekoraga ense yamone nusukogendera wika chinza isato asebono tukwaligania bene tukwaligania senjira yobikirano kegima onyare gusanga mona into asemambe yabono no minta ikirego gotebye ense ya Kenya na mange tuganetia masabo tuganetia murembe kegima ekiagera bonise kugendera iga nabo turabaisa koba asakon na manga kolegeteli tukurigoro mwaro chase TV chino na ende ntungo chitole gukumanya ekiagera na aro irubulita sa magazeti yeli tukulia lero tishuguli ya kolegeteli tukurigoro yani amandamano ekero montoyo masire tubugima bwaye ase county ya Kisumu ne binte bingembe anyariko babigo sali wabono ntuma yetinganga itokorole gochakolende nigotokenda wakira nyasaye ngambia mono asekira lingana na bagotebanga tomotogie asekira lingana asengenchende yonsige mambingi mwanchu muligeria no kugena waitonga ayondonsi asora nyakwalenge county ya Nairobi abagototebya ine mbuyole bono mambia mati ya umbuyere mwanchu muligeria nabogo tobwate kwetera senchira ito yemitandao gali Ndizi TV News digital bonensemo ya Facebook no tuli live abo Ndizi TV News asensemo ya YouTube. Good morning andonsi asemo berete yasai no muya otoiguleire bali mwasokiro uchi asebibago asemambya kegima togote bangambia kegima sengencho nga mumincholi mi tangani moseraimu andonsi asugwachire kebago kiao kebwaterere kiagera naki at the end of the day kego koa umugati ogo na endo sikemiremo yao nonde bwensi asike ekebago kiao. Eric Baraza no mwana junior good morning andonsi asumore biamono asoko nganchira biamono ase okwane kyabuna ngoikande asimirimo buja Felistas Nyanchama asante baba sokwane kyabuna yominto kirase studio buja egere tokole mirimo ase obwama mashabiki tumwensi pe abo Chris Arogo kurochinse mocharaganga yabo Dismas Okinyi yabo Monica Magara korwa sense ya Kenya ndonsi asogoto bote korwa eigwenga twakwariganirie bene Sophie Kebi Motangi na entora kweba Dr. Nyasimi entora kweba ntomaitenga nole asomorobe team diaspora team following team apana kosa team chini ya maji twabaleganire bene asenchira yobekirano eigwenga na omole ase omorobele bweli tukolia lero nchensara nyarangi ontita tokubatara noyo minto ga Brighton makoli amo noyo minto Joshua utakora sense mayende ye studio
karibu sana. Ngogendera koba ime yomoroberi bono mambia to korangirina bono tutumire SMS yao wetira sinambira seskinegora boto ngaki ayoroje ngaki kwabogire na kyoroje ngayense ya Kenya kugenda agochi tutumire ujumbe wetira sinambe yo 0792192834 ine namba ya studio waso enda sense mail yemitandao Facebook otonyora Ndizi TV News digital boya sense moya YouTube na botonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki na boto tweet at Ndizi TV News ine to chake emambe naye litukuria Jumanne ligenye litukuria Jumanne botambe ne lituko lyo bochenu to litwarire na kie bochenu bogendete ko murekerwa sense yeto ya Kenya buri turi orase gaseti entwaro jebuna oboruire bori bomanba nigo borobe nigani bwa serena aburaso sense ya Kenya tukorana bono county awe nigo jabekire mirobiri ya bene kwena kibuna oboruire boisoko soa nabo ekonyona wamekabiliana nayo county ya Nyamira ntorana jabwa ko chumbe gateno oboruire obo nigo boro bwoko gosanga otebuna imanyerero biaye mbate bete gosengiribira agere obonyore bagate amate amariga na manyinga nonye ne chabo gatene bintu mbire roborero gutoka serikali tindara rose yakwandira kinebegete na yabekire miroberio yo kwene kuna borero na boso kerobora sense ya Tanzania nigo bugoita ngobeka bale imiroberio yo gokanya mboso sense ya Kenya mwanju muriri na mange twagotebiria gendete korekana sense itu ya Kenya to robot no na monto yamra situ mabwa kubataga no kurobekana kini karkwari sense moye mitandao jibije jari gweta na bokora abantu na banki basirtyo bugimabwabo aburi tukure kere mitandao jibije njete talia abantu bakabora ningi no ninjina tomere tu njari ngichoko kosa rakini rende nigoto kubona ingi geta kere gokorwa gatia baraya babere Raila Morodingo singirina rasma agenda sijipara eri kwamereria serikali na de abune serikali ngire to bubuibwaye ya tena high cost of living negendrede boiga mangana IBC nagendrede oderi tukurera missing enda bananda se amanda bano kunda banda basingire ote abuna ya manda bano tanji tata keria sense ya Kenya bono abuna Kenya ya ikire rande no goichani konene no kumyo kanene kaitorojigoji abuna ense ya Kenya mura ibu ense no aga toere da sense ya German ekara kwenda sense ya German no ale achikwenda nense ya Belgium asitaro ya matukane ya chagete ditkurigoro no ara sense meri lakini tu asabna ba Kenya no otore igaiga basa bange nigo basete district kurigoro ekorokoreria asokorobe kuri abasaina bara bange bono dia mabori abora mabori abora machibu ningekara basa bakwana bagotumekwana andiko makona nabanta bakwanda mana barabuni go babete bulletproof ande ni ime gali yani ge protected musawo yo kwanda mana eretari protected tabegetigia kende gyonse nerige nabwate bono kwebori amabori atabwati amachibu bia mono bono mwanchu muligereria abono mambia bono soa sense moyo mitandao otatebenga nkayo toligeretie korwa na inde asekerangereri kiao na kioro chense ya Kenya ngaitogo chagocha nigotorochi agaya gose nigotorochi akong kolengana nebirengereri biao ekiagera kubwatikana na maandamano yeli tukuligoro nabete etobauti yake igobono naye nimetunu batekerangereri kiao sanga amo 90 go chagaiga ase studio aya na kioroche ngaitorochi gochi buna aba Kenya boigona bogototomera ujumbe ototebye ngaikwa bukire korwa na indekero kende mbarabia bana barabo kuganeri basoe asomoro buli bwensa kebono mambia egere tobe ase liboe limo ekero to chigo komanya na kogosemia kwanyoranga na bange tole twamanya engani yige bono gendera gototomera ujumbe asensemo ya Facebook no tole live galia Joshua Uta obekire gabo link kabisa no tole live when agenda galia you can comment you can share egere tobuche ase umorobole YouTube boigo no tole live na Ndizi TV News na arogenda tumekerengere kiao na bokonyoro mto Brighton makoli ase fan page ya Facebook na inchonyole buna Saron Tita Facebook na kulikirega aliango kuboli ngambo kiete bya iko na bokonyora igabo na namba ya seminary gorabu ase TV yao na arona bogo tutumire kerengere kiao na ndo tutumire mbarabia boga netiva soya asomorobelio na ndekero kende ngaigwa chire ase
ase kibago igo bono tubwatie egere torore ng'antori ntutweka batatugaiga ase studio kuboka no kongoyo minto Brighton okuboka no gwetuma igo kikwabokirora ase TV yao nabo gotumanya egere tokore shout out egere tumanya kogendera ase omoroberio igo gendera gotuma uchumbe ya nyingi bono mambe tutainga kikwabokira na kirobereti ritiko lya bene egona temete kurarigeria igoro yengana ya high cost of living na jite kura korobotati yake kurarigeria angamanyana eliote eliogonya gokwanu ndirilieri ya sense yeito ya Kenya kigona jite kuri nganyora none kinse nyinge njibwato mojando high cost of living tendency ya ichiputi tendency mbakenze ya America yoka kubote kana nese yegendeta sense ya Ukraine kinse nyinge njira affected na mangana yebintu gotatoka unyora magutangurwa la sense ya Ukraine nebintu binde igona ikorobotati sana engajikora ligina lingana li antu na high cost of living kendo kiegi kiraira ote aba gusaba reba ote na ya kongire na nyote jinsi nyinge ichiputi nigo ebwate ha maboro bwa kongire jinsi almost chinza havu ye jinsi nyinge nigo chibwato mojano high cost of living wono ne lina abara bata kire bamanyena ingakito address challenge ye ya ikiregoje na mandamano no ikaranza ende torore na ngakieko gende chikanisa yojindo jina kira Jumapili Jumamosi abana siasa bako no baka siasa baiwe platform bakwa chikanisa yojita kire chije platform yabo chije na regulations jimayena ikarabara ibago jorro nsiasa bago jakora goseni go bago jago sasima abuna robono ninje ndigi go story ya basta barato tebina kanisa nigo ya beire kyoririgia siasa ose bukiara kanisa nigeta kire ko babagayani nande bakororyo mulembere kiribono asama tukabwango igatwarore na jikanisa nigo cyabeire ekyoririgia siasa asabana siasa bakwenda batiri nande ni rasimane kro mwana siasa aje kanisa ai uribaga abono abasta na baro ndoje tubaboli tumanyena ngakibachire kyagara nyasaye nere otoire ribaga lioko bamoyo ona kini kanisa ke koba nere getiringo gya siasa inje korenga nebirengere byane igontora konyana nabana nyakanisa uikabaje tena ni batotebina nigo babeire batigire kanisa kobe kyoririgia siasa kyaga kilituga Jumapili ngorra tora baraiba ndalia muraibwense muraimo deputy oye to jina raira na matakarua bagendorro bakwana mangana matindi asense ya Kenya igobono ne kanisa jojo ikagije jitote bina batigire kanisa yabere ikyuririgia siasa buna gwata biroyo minto it is very true ntumanye tibona ngo musimamo bwikanisa n'ururi yoyo atuji mrengo wa kanisa huko pande gani asengencho abukale kanisa nyasaye sinagogi encheno igo ya sikiro montako endeke ye actually naende mbaga kwanire iga kwende kanisa buna montonde bwensi okora marandia osoko enda bwoye kurende amatuka rero wikabaye wuri baga siasa ya dominate rinonyana marandia bono chinga kichyo korandia chiakeire igo bono abaraibe chikanisa ao nkaimwairire omusimamo bune kanisa ekiagera na nuwe kamotene ne imara motebeke be asekere morongeye chimbwa chabarai bamanyenge karo bachire kanisa no gotegera ringana le nyasaye lakini rende it is the opposite no mitata ebire abantu no bakojora ringana ribaga bairanirania kwarra bakunya kwiranirania eyo etalibuya ige kanisa tababoka beka emisimamo muna tu ate bire igo tari tu acha ye kanisa ko se tu akwana bobe kanisa yini tene na banene bari ba dena bakira maguta ba kwa maguta bomonene igo bona ntu to babona inuri bagari no ndiriri ino na ino emu atigire na ebe kyori ya siasa kire kitoko bolina ekatorojina Jumapili Jumamosi na rabuya aronta jinta como jonde lakini Jumamosi na rabarabuna osengo na bade platform ya siasa kinsko litukuri Jumapili no nyene Islam tinda rabuya ke gotumeka ge kwenana ede gatu realistic tu akwane kene kiagera enze itu ya kento takwana dia kene na bebona ento bwa the freedom of speech freedom of expression lakini nene na wekatumanyana ikanisa litukuri Jumapili kirumwaire abarayibagire inuni gomo kwena ne kyoriri ya ge siasa monto kwana ari kabisa yarudore nuchinsa ze chinzindi inubuna abarandia mugonyote ana dialogue inuni bagari no dirimu akorere igore ntari rama bojira kindende neliere bo sarana nelina kanisa nero oikabono etabuke etabuke ikiagera Kenya
percent ya Bakenya bange 90 almost 90% ni gotote ani gotura bakristo lakini Kenya egero kuriri corruption nero roro ebintu bisaregete no abantu bakongentana bante bagukwa ebintu bigo korekana development nero bono ali bagari kanisa ndetageriri soke litote bina yaya it's high time kobeka namo tubadi kembekia NCCK ekyo National Council of Churches of Kenya bono ndagere mo chama tubade sub game yung ina mangana ya Islam wana nita kiri mo chamo to be differences ale jijidin to renakto konyensi ito yake asenge nchika no botamero tali ororo ase ukurubireria actually na nkora robireria bali bateba nga to gukora korwa tutete kwenda ABCD eyo etalibuya it's either bishops ase chikanisa au mutware emisimamo abantu bamanyenga gokwenda kanisa ni siku ya kunyenyekea kutubu dhambi zako egerna nyasa kwa bere buna omuntu igobono ga kino kubulye weitu buna timu Ensakia kiagera storochi koruchi bicha cheigoro mangana muna koregete igoro ento bese kweba ase tuarule minto Brighton ntueba history ase tuarule na enda tokora the same mistake ntotaboke ekerere mugasubutaraira igobono no kubulya weitu asenchira ya bene kigima ekiagera ntumete benchande kobororo bono ribordura kuburi omwanju muri oturigeti bono mambi korengana naye okorobekana kwetu ritukorigoro ebintu byasaretigwe ntwaroche abantu mbagite wikase enka yuyu kabeire omuraibwense urukinyada bono nende twabwato murayu mutanga nibenze ya Kenya chombo kinyada ekira mali usari walia agusekera ndo bajeto chombo kinyada family tebebo edwaroje na chimboli chingondi jigwiwe meteko najwa ense ya Kenya antwaro ndo bajeta se branch ya jigazi yo murayibo mu bwasimiro moyi ibintu byaseretwe abantu mbayibere tukigani gyate twabalikiwa mangana mbanya bago tigeruchingo mali tukurega bona kitoko bona korengana naye na kwaro jidi tukurigoro ebirengere byao mbiri bye roje ense ya Kenya nka yeroje to ebirengere byao ayibona koroje mbuya na koroje no mako stina bo totomera ayodena mbuyoroje nsegende kentu ne birengere bya kiramonto gusangireria asimambi yabone totomera totaina na koroje nsembu yere nywere kerengere gyao getume totebi no roje nsembu yere na koroje nsembo bere toma ujumbe ya otaina ngakioroje nzayere ense ya Kenya ekera mandamano agendere go basi ense ya Kenya kera barayi bataraiwana wanaruhusiana cheche za maneno igomete na vali wawili wakipigana nyanzi ndio umia na nyanzi ni zizi wa Kenya wa kawaida bete na reisa asante sana igobono mwanchu muligereria tosange asobwa makorende asibali batutumire cyujumbe wetera senchira ye mitandao kwenda torali tuligirerie bali basoira somorobulyo kwenekya ngano tole kama kundi moja somorobulyo bwensa kigobono tiga tuligirerie kero nkuligereria ando chenga musubati Monica Magara good morning baba no wali no mwana blessing abano mwanchi ogo Franklin Osiemo biamono sana so kwenekya ngano olime asomorobulyo kerali tuko okobwatia otaragenda ase ekebago bali bakulika gwetera Ndizi TV News Digital ndo John Kibati naligeretie Matundo Teresa agoteba good morning Brighton watching you from Bomet asante Vansi Kerry korochisa mocha Kajiado nae baba no bwateti umurubuli asante sana Embusuro engia korobonchali bo mwanda nonde ime na Honorable Doris Donya Toto Aburi abomba libago tumagwetera senchira ya online yani Ndizi TV News Digital ndo Cheveni Kinyambeki nera goteba guys watching from KSA butume thinkia mini ni short kulenda goteba good morning asante sana Albert Kirera goteba watching live from Boisuka village bo maliba ward agateba good morning Matunda Teresa asante agoteba kama Ruto akoshua alishinda uchaguzi na kama yeye ni mwanaume kabisa afungue sava kama alishinda ni sawa watu warudi kutafuta wacha afungue watu waridhike ikinekerengerikia Matundo Teresa Evelyn Ayora agoteba morning from Doha Qatar niko ndani Vansi Kerry utomire message agoteba good morning Sarah na Brighton from Rongai tuned in as usual to my perspective maandamano si suluhisho
How I wish these leaders have a dialogue and come into conclusion rather than going to streets. Uchumi ndo itakuwa ngumu zaidi kwa sababu hizo masiku za maandamano inamaanisha biashara zitabaki zimefungwa. Watu hawawezi fanya kazi zao za kila siku. That means wengi watabaki wameibiwa. Fahari wawili wakipigana, nyasi uumia. Let's pray for our country because we are heading to a wrong side. Asante sana Fancy Kerry asekerengera kiao. Nidoche ekiongozi Safanaya Onserio obekira abantu abangi kigima imeyo morobilyo kurwa chinsemo charia na bonchali. Asante sana bali mwensi mwabekirwa somorobilyo ne kiongozi to wakangambia mono kigima. Nirabu ya David Nyamanga Then say Eroji Asabi. Right. David Nyamanga from Namibia. Yeah, David, all right. From Namibia. All the way from Namibia. Asante sana nende karibu botambe. Na Agari Innocent. Ndo chago tebanga good morning. Josephat Obare. Nera go teba good morning. Baba Raila Tosha. Evyo ne birengeri bia ye Josephat Obare. Gendra go tume ujumbe yao birengeri bia obuna liboli tu akobolje. Nka yoro cha kenyero chie keroro cha maandamano a dominated TV ntobigo saleka ya bekire bono ense ya beire chambura we don't know nganga itoro chigochi ga kitutumere kerengeri kiao tutumere ujumbe yao na koroje mbuyere about the Raila Tosha tutumere ndugo somatora about na Ruto Tosha ndugo somatora kiagera na gwatumire ujumbe yao as studio bono mambie ugenda otobwadia aditukuria Jumanne ligi ya semambe ya aboniga zideribu yero lakini mambiero ya kile kiagera ekero bono unajua ekero na about na even the rich can cry even the rich cry iko koroje na bone Bikoiwa a smart boy Benza ogeza then pamoja sana ndani ya show. Good morning. Just rango gata then good morning. Yao then wale kujinsa majiri ja Rwanga korwa kenguzo. Au then korwa kenguzo niko ndani ya show karabano muryo chakini kwamba au then wabanduki ngo hata kidogo. Benedict Ombati, it's Benedict Ombati from Nairobi, Kenya yaito na masabo oka toka neirie. Ekiongoze vani onzeri koruliana bonjali bokiete buyanya saa no muya wadana keri Estelle dani kiongozi raban technician baso ime yomorbayo atari kumweba bigari nyanjama surengi ya simina tuti just yomayo mona banda kwa dena abaso ime yomorbayo atari kumweba toto la Kisii deno bichange example adana koruthiru Nairobi na onde ime mpaka omwelio ama yago jase family yomwarimu Enoch bichage bagotoka sengera ge Congo my love revive dolika mose aimoke agende ekibago kiaye Kemso Motangi morning Sarah Brighton and Joshua Maima mbiengia nyasa tuanjere tuarolile litukoligia aki Kenya is heading to long direction that our able leaders and the church come together and bring unity to our nation. Embusoro emwana embosha wadena kurwanya kiogri masagara ni kondani ya show hadi tamati. Kurungwenda sensema yesimi ye studio ngoligere liga yangote abana sinti nyaboka kondani yomoroberio Kenya aseroje nigo tuachiriroche pi. Nabara ina barabu mbarochi. Abara ya barabu esegotoreka nechindege bakolina na kwenda chinse chia isiko. Hero Brighton Sarah Joshua na aba bokire bono mambia. Tomotogyo monene nyasae wetera asomoroberi Ensakia na goteba amina. Brighton na Sarah egenteke neto sabe omolembe asengenjo ali arorekanete asichi TV ama ya tiga ebiongozi ibonzi baregese kamba baregese kamba oyonaro krizi yani odena tiga bono baira ne inse onde bonzi baira ne inse yocha yomogusi Ndizi TV morning makoli na Sarah na Joshua amasabonaro aratokonye abasae manyeiga ekero chieri ibere chikurwana nobonyansi bogosareka abarandia tokonye oyimose Vini from Kyoge yonogete konyandura soma SMS yeto kolende naboko ubona spirit njale ngono ati no ne chikanise jibono tajitavuke chikonye ense yeto ya Kenya vali wawili wakipigana nyanzi ndio umia nyanzi ni zizi ikatokumia ujumi negenderete gosareka tebano dialogue tigabarore na ngoi karanza bali baigwana nani bapekengie kibaho chukokwana kwa faida ya mwananchi oseba chukokwana kwa faida ya babo kabanya etabugo
no tukwe machiko na arara sinzitu ya Kenya machiko na maya lakini na ari nkora bekire atari konya common mananchi. Asante sana. Isaya Yatundo nere mosongo aigane karankuligereria Saron Tita Facebook nera ote abana ba minto ndigerete korwa Syokimau Machakos County tuned in with Saron Tita Brighton Makoli Josfila Sarax Zipora Undari kiongozi Safanaya Onserio Zipora Undari Meri Kerubo Mukunguo Yeso Nelly Gakunyi Josfila asante na Daniel Kagai oyonkoro chinsamo cha Syokimau county ya Machakos Safanaya Onserio ntu asoma kolende ujumba tebanga tokongi bigokoro asichigasi chaito tutigane na siasa mbali kire wetera senchira ya Saron Tita Facebook senchira yobikiranu gototebya ebirengereri byabo bona egendera gutume ujumbe kiagera bono goika tosemanie goika totebanie kimaene nyangaresi Edna gotebanga Vansi Keri good morning kwa siku njema ya kwiranelio lyo mukwania Ocharo William nera gotebana ndi miyomorobelio korwa aiga sensi waziri mkuu goteba tafadhali huyu Zakayo Ruto wachane na Uhuru na baba Raila Sakayo must go. Okay, bine birangereri bya waziri mkuu naye tumakirangereri kya unga kioroche ense ya Kenya ekiagero yo minto Brighton kende getakoriri abantu baise wasium ngati gatubwate si baba maandamano gatubwate si Ruto gotataka dialogue and such like abantu tokumia bona twateba na Kenya uchumi eyetokorera bono ntoko yekonya asinge niko togenderete gusaria entora aruchinga ki egeremerobelie be kuboronge igo wa Kenya bado ndio tutaumia it's high time toligererie nga itokoba ayebuno mu Kenya kyagero morembe ni go chaka kurwa sende go chasole go chase Abakenya bande to go chaka go yoturubania ngoira na tora sabe na kitogenda to gukuranga gakya baraibe kanisa kabango chimediator vetererie genteke abana siasa na barabo barro bichinkoro onye banje tense ya Kenya aseke maene barorenga lichibuligi yandirerieri kubwa maandamano kubwa kutishana hapa na pale kiagera ngutigara tuli magega bono rito kurigora ndo mbachete bagasari ibintu byasaregede uchumi ni gasaregede go chibasina jiasirede bando kwanto maitika itoroje we are yet to understand why gira hituko kira chikora tokorwo ndituko ndio Bakenya barende asomale bonto tomera ujumbe yawo tena haina koroje nsembuye wetu ma ujumbe wako totena ayoroje binde birenywe para koroje bindo biko atika njabanda totebi kiara kiro Kenya na bwato bosibore bwaye chikaunti jire chire chikaunti merongebe naisato chiakino mojando bwenchara amono muragera osigurire chikaunti jimono chibwate mandamano azina bono ngajinge bona abantu aba bakorobekana batena ntubwate enchara we bari enchara nene ko bwa abantu bari chikaunti jire merongebe naisato nane ga yumonta akoruzi chinguru akorudere nduruje maete hindobire digena bana gitari tata kurutanga te umuntu nare njaburi Kenya nanto matena revolution yajire bono we don't understand biyo mwanju murelia na kitu atakero kwanne mambi yaboni igene rituko rigiya nyasatu anjire otorore bono lakini maro taro rituke kubwatekana ajeta maandamano akaumia osikorere jibija jiri mwanju murelia ne joko gosa umwana moke akurderwe kyagasi obogoriwa ya umiso mwana moke ori kwana school yaseba kwandamana aji school njiroro amalio kyaya ngo endande makasi school igobono school njaba affected ibintu mbirito tukurigere beyond ebinte ebinde turigere na ingi geta kere gokorwa dialogue ikaranse kwano ingi geta kere gokorwa go ikaboni go mwanjumuri genda tutomera uchumbe yase mambi yaboniga leo na boroje na tuakwanda marito kabisa ikanisa na barai tigabasoka tene ni batoteina water ngibabe kirita kere gokorwa ekero tuara majiri kansero lero tuanyara ke kiara buna yabeire enere kare gotigi kyorigia siasa inkiora atigero mondo akwane siasa buna nje kanisa nere ya monte kunyo kwana lieta teri kwara umwana siasa ne ya Jumapili teri kwara umwana siasa o janane awaja waitisha mshahada ya wana siasa
wena baje bajangire byombo awaja wa itisha wanasiasa baje chikanisa njiro yo Brighton chibwate stand babwata umusimamo no bangonya kwa chikanisa aline nyumba ya Nyasaye we are equal. They even don't recognize oro mwanasiasa fulani no arema no aliyekora kwa ende kanisa litukule Jumamosi akiwa akorera siasa kwa Jumatatu mpaka Ijumaa Jumamosi gose Jumapili nechinga kinayo kwende kanisa buno muntu tiko ba muntu bwense all the time wachi kanisa njiro roto gotebya congratulations ekero bararia baraibachire they don't recognize iko kwenda buna umwana buno muntu ogochigosabanya buno mushiriki ogochigosaba mabera sinyasaye echibono to wanchira twanyora mangana kurora singichungo yabeka torasembeo mwana siasa gete narenge kanisa gete aiga no akwanira mangana ya eyue bijaneria karao kwana bishops abaraibe chikanisa no moikanasta motagerate nande ba kachinkobi abande baitabirike gimanga iga ni ntutoko samba ense ito ya Kenya ntutweka banyene mayete chinse chindatari nganchibwati emechando yo to Brighton lakini abantu nigo bamanyete na kibakoba ngai bakogenda onye na maandamano are organized burunge lakini bono Kenya why are we doing this why are we costing amagima yabasaba ke why are we costing amali agusaliwa biasara bigotenena kende nkeyokia igakitiga ngo baikaranse bagambe ekiagera ngo tengo ikadoro twaterana Kenya inchi yangu Kenya mama yangu watera ngori bono Kenya ni mama yangu wewe sio mama yako wimbo wa uzalendo wimbo wa uzalendo tuanjete Kenya na sita hiyo ona ndende Kenya ngaizo boji siko none mambo ya Kenya lero tinda iribuye ndona tumire text yo mbona Brighton ndero ngakio karego kwana chikanisa mono ye chako gejiri ya jirangeji lakini ni ile tunataka tusingatie na gi erori ye kanisa neri asokubeka umurembe nkoradore baba Anthony Mweli mwa Bishop County ya Nyeri anaongeanga ngokwana nabane ngokwana lakini abande bakirete ibone kile kitu tana ndo ina Brighton leo ni mambo mbaya buna tuarore trend yo mto Brighton lazima mambo iwe mbaya kwa sababu if we shut like this to assume nothing is happening tutakuwa tunadanganyana and that is right that's not right gara tungainereri we are not lying buna trend yere buna nkuligereria koru 2007 207 and 208 asali kabe nyinge then dialogue kama uchigo korwa 2017 tuaroche na robinto bikarasa likake the same thing which is happening right now handshake kama nyago chakobo why do we have to wait ebintu gutebira korekana bantu bakwe ni beibwe abantu bangane then a solution imanye gocha kitutago korera kirigitakire agar tutange ebinte ibya kurmai ekero na guri to na seseme muto ja seseme magase sare seribyo bya myokira ke kanal kurigireria ke maitengo kanara rigire na register jana ntambe ekero kurigireria na je kurigireria karona uis karozo musioka uis mata karua uis raira uis Uhuru Kenyatta uis Ruto uis Gachagua maede ebonzi nkagira baraya bo siko soma historia yabo they started long ago asenze ya siasa indumbono tu akira abande bajagete siasa konya utara iborwa babeiro mpaka boniga korwerio abanda abato abasaye bakogera baramunse mokibairire badena onto donjoriyo burayi Orore Ruto ndi muraibwenze India jagete siasa 1992 Karuso India bet Karuso very vice president Raila very prime minister Musalia Mudavadi babera vice president is the shortest serving vice president in Kenya Gachagua babero mabunge igobona banta batari bageni osiko mwako 7 to 8 none krabata bank bakoinyora abasubati na abana bakorera mona batana karense gosare kaba subati ni mokomia mono ikya njumedra bangoli no mote lakini hedoko yago motego osira bongo ebisa tokonya gonna manu pone si ituko ikatunyirina nkayego chigoji abarayaba mbata kire basoro vuwa mangana ya pipakole use kila mtu anachigamba anajipiga kifua wanataka kuonyeshana nani simba nani kusema eyo etalibya kwa sababu tunaumia na mange esengecho ikatwali gukwana na arasa magazeti igobona gendere gutume ujumbe yao tigatogende torore Joshua nera kole bunago kora buni michinde ekero tukwira na rende twende kwa magazeti lakini hayo tumeongea mengi ndio kwa magazeti lakini kwa natore tobairo torore the standard torore the standard torore na
na Taifa Leo nijo devina topic yani ntindie kararia kiaro ikemna mindo bia tindie tu kabaka digite topic hata Daily Nation topic ni mawe sana yes twenda sense merinde studio Joshua kazi kwako na lio gochiko twairiegete kerogo twiraniri all right Ndizi TV Obwansu Bw'omugusi Ndizi TV Obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokurendera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonkor bw'ogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru yokwegelya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Omo science niyende omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi. Make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze. Ogo toka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Kurunga Faith Star yote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenko boka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ekeruta gitutu arobole mundu mumuso busubwa abantu encheraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokwingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mpabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Bienmono mwanju mulero Ndizi TV ne mambi na ntoendeleza kobamo naye biemone kurendeza kobamo na intwe ase mambi ya boniga abandi kote abali nsembuyere abandi bate atiribuya abandi bate dialogue abandi bate nantu ikaranza abono inero Kenya ego janto ire naso mwako 207 kera banta bangi basiti manto mange monto tamaite 207 nerora kwane inki mete 207 ya bete abantu bakaba intano mete segi yarabere itatu otire bintu byakire binge lakini 207 na tuite yarenge ase yarenge was tetu someje SMS ino ibiri sato nyeto mai kwenda sense miliende ya magaseto bateina ngikiri kiroro kini ayayigoro naralikire amange asante sana sense melia Facebook Ndizi TV News digital ndo chiliro balia bonchali korolia nabo yeki genga pamoja na kiongozi Safanayo Nseri Maserina Bosibori gatia banda bange balio kwanetie bono mambe waziri mkuu wa Zakayo must go open the server ibine birangarali byaye Michelle Kerubo agoteba good morning from Eldoret count me in Keystone Chari mbia mono lishabikire tunogende tukubwati murobelyo igole chinsemo cha Kamanga last 2 days kuro chinseme chiri cha Samburu Dolphin Mora agoteba Nwali agoteba good morning Sarah na Brighton it's another beautiful sunrise that we woke up alive we should say thank you Jesus may today bring you new hope new chances and new possibilities. May you be blessed, and in fact, let us pray for our country to have peace. MC Pajela 003, whatever count me in. Matundo Teresa, mimi naunga baba mkono, afinye hao watu kabisa,
kabisa. Hao wanaibia hadi wagonjwa. Kwanza hiyo ya CIC Insurance wanatupiga bwana. Baba tosha, hata Sara na Brighton mnaunga sisi hatungi mkono maandamano. Unasema unaunga mkono vine virengere vya Matunda. Teresa asante. Cyprian Marubi asante sana kwa kuendelea kuangalia biamono sana, kwani Muswati Muswati Gisare kurwa chinsemi chumbia mono sana. Teresa Kemto nera na aligiriti kurwa chinsemo cha Moranga. Cyprian yago tubote kurwa chinsemo cha US. Asante sana kwani Regina Gesara maiga mange kigima na abana makindu getuma. Agoteba good morning Gusii aitokorwa Kisumu nimbogete biyaga kibalito menyete isiko ntolikorara kolende nina ninya okay. Nari ni buku nigo egoteba ebuku nige egoteba tito akania gesiumba tusabe Nyasaye atokonye Evans Getuma Gusii ni tamu kama hasari. Asante sana wote walibamenya chinsemo chisiko kabisa nimechande menene. Josephat Omwega password wote good morning from Thika Massive. Teresa Kemto wakire Sara na Brighton neli tukoli ende Nyasaye ato igoleire korwa Moranga amona inwe ntegerete mbaka omweli. Asante sana abongati abali bagotumachi ujumbe gwetera Ndizi TV News Digital ensemeli ya Facebook. Mbuya kabisa na njena rambara abantu mira iberi soto masina baswari korwa gembo pamoja. Evangelist Brendan adana yuko pamoja Nancy hadi tamati. Mwaga Jackson Makulio sinde imedena kwa bokire anene ekero onka gwa toka tiu morobelio bwa chayo. Mwede mwaga no morobelio mwaga nasmede chayalia. Na toka tiu morobelio li bumo subati. Miruded mumanyi olikuwa konete bwa mangana ya factory ya nyamaji was the process to karigere bia mwaka makodinali geretio intata nali geretio moroberi miruded kwani aba ya miruded ndi kwagero mwaka makodina mbia ekarakureri bagodigere moroberi bana obokire aniga tubwatia simambi ya na tubwatia kabisa chagisima aina mungina Salome nera ntokutika maega ya Arizona no musubati okurwa Johnny Tai Jackson Crophonex. Asante ina mashabiki tukuro diaspora kale mwetu na etinda kweba nimaite no tobwatete divi na onkeo boigo ayona mashabiki kurwa team diaspora bakora wanu monyakiro goito Kennedy Gisemba na banda bange. Asante Kigima biya sana yogendera gutubwati ntoro jase ya materi ya kurwense ya nyamakoro hoteli ya Sereti abamwe abo babiri Edward ali Edward no muryoe bali banyalta makweli abo asenjera yobo tutukana ntoroje ya materi karotena netagite obwene bwabo netagite bamanyena ingikirete amakweli konyora banjwa wali tukurigoro naroje muri gwido chomangi na igeta sense media gatwari ni robot ulu ekara ya materi sabe egosaba obo konyi na ndego tena mbatagite obotuki bokorwa sobwango umete binde bya beire tonya gorana mete nunyore na principal ya school editali ya chire school ya Nyamira alia olio nero city kumabwae school editali ya chire kintakumbuka editali ya chire rangenyo rangenyo ubutuki ndurama weka bono ndurama ibwa erete guchi kera monda bono na weka torona ubutuki agumba ko tumanyena inkirende kidete ekini gyatoka ntokanyota ubutuki tweba bono muno principal ya maene ntumaite what happened bantu bali baikirenti korukeli they were not brought to book babwatirie ilisha hivyo na hiyo si haki that is not justice tigobo tukibwa korwa na the relevant bodies baso kitwa manyanga what happened twabwatie ngana mpaka omweli yu karagendre dono manjumuri teto enda sense moya magasi turigeria birata to aradi aeroborito ekariti kurare mbwate gazeti ya Standard na inche gazeti ni ya The Daily Nation gazeti ya Standard lingana limwamu goseri aeroborito ndiri na Kenyatta's under siege yani amate gose family ya Jomo Kenyatta bono Kenyatta tabe ikiarene ya mwaga Jomo Kenyatta na umuraibwense Kenyatta's nigo bono litukurigoro abantu batamanyiri bajete goikasenka yaye bakai usekoria sebije yo nigo baibete chimbori abande nigo bakuminyokania bu kabisa karoba infidelity farm ya Kenyatta Family Land abu neritko legore bicha jorira abu no murayu mukoro bwenze Uhuru Kenyatta amana mama nkina nabokora kibije jinjiri cyo kumisana
baichane terende ni chingoro kirabera kinigo baichane taba murabo bakarego tenga bakubura chimbori basugobeka chigalime bakarego tama na chirojo hona yene rnande litwar ko bolina bantu ronya bagoswa mumura oyo kaberu murai bwense kerbon simbabere aba kabera barai bwense to debe kaldo de Kenyatta igona barai bwense ikendo bwate Kenyatta de son and Kenyatta de father igobono chomo Kenyatas igobono rojinigo enyo bantu bajetalia bakare inare story ntangani Roberta Segaseti ya The Standard ekerondo jebo igo gaseti ye ne irubnimurke na raira mass action Dave City in Barrais yani okorobekana kwa raira ngo nabantu baye niyo kwairete ebintu bigaturubana ase county eri ya Nairobi boigo nindo jega City nimurke dena Chief Administrative Secretary nigo bono baso de chobis no nyeke gambiro kiara tenetia mangana bake kolene nigo baje maminja bagateana aja waingie office bagasoa chobis boigo gaseti ese bechintanga nimureke dena obogima asense ya ichebuti na boro mbori bororo inagotebia nigo bono babori guna pali chingoko ekero ba dena eat chicken fit Egyptians told as living cost rises ane karo gima kongeta sense Egypt bono bate buna aya abara utiga bali chingoko ni Kenya to ade utiro mochere na nebias abara bate buna bali chingoko serikali enze Egypt again de kobeka emi robinyo ne Egypt tende nero yara itira manene maite when you talk about Egypt ngonyoro lebuko so Egyptians no matter ba fara woje goje no matter marai kwense ya Egypt bone ngoko motebinde ayuna rondo jamre gira Segaseti ya The Standard ekanojina what next for Tottenham after Conte exit ingaki Tottenham yusuka ujibozio ekarondo jena Conte ngu exit ya rekuru ase ekirabu ekyo hindoje sara na rai Roberta Segaseti ya The Standard ebechi entangani na rai Roberta sebechi entangani sara asante na inche igatebwati mange nigebwate chibicha kurwali tkuligoro kurende ngane mwamu nigegotebanga stop this madness tigana obo bali mobo iga it was a dark Monday ritkuligoro karo chimbunde chitiagas namagena arenge na aradominated ritkuligoro between the police and the protesters aniga gocha ekero bono musacho manya tko baga kuraswa na gusiri bugimase county ya Kisumu na abanda bange gutigirwa chingo machintindi ekero lyarenge lituko lya kabere was second Monday Monday ya kabere nyole liya eta neyene yarenge ya kabere ekera maandamano ale gokorwa asense ya Kenya some parts kiagera chinse machinde ndwaro chenga utulivu ulionekana sana ekero bona mali atamanyiri yeli goliti tamanyiri anyartko baga kuibwa na gosaliwa aniga gochekero chinkaibere chiyo kabeire omorai bwense the Kenyatas amo the Odingas ekero bono bachiete na gosalia ebinto enibo yabara yabaiga babere ekera basae babwate ebinto crude weapons tokoroka machetes bandi babwate mioro bandi babwate chipawa so amo nebinte binge bandi barolekanete bakoiba chingondi korwase enka ya Kenyatas ime ya Ruiru ya Northlands county ya Kiambu yona yanda mange mwanchu muligerelia nto ya soma sepeji ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na gatano na limo actually na rayo irubolito roko raba saigete basangerete chingondi turumontale kubugoli in whichever style anyara ko bakago sokya abandi bale kone as lower as 1000 yani walijinya kulia mali ekerondo chebiche irobolito nelinga abanyanyimbo bebo etekegima cyanga chimeremo kero bale korona ana kwa ana nabasaye kurwa sense miliende babugulitia magena bantu bali ko boyo mto Brighton akikurutero muskali rigena abaskali wamejihamisa sawa sawa ibona kwenyorega gazeti yuna bakora headline bunere nenga nende gosomuga nondo ule tabauti yake nelinge company ya Kenya Airways nikobone ya chira se record mega yokorosi ya sara yeshilingi chi billion emeronge 38 billion yonero asara company ya Kenya Airways ya rosirie ayonto yaligererie asepeji ya magegando chingana rayo irobolito ase gazeti ya The Daily Nation.
Ayo na Raila bolito bono karto gwerna se kaseti atistan tonda se peji ya kaberne na Raila Odinga ni gobana nyade gago gikeri bororo egwe karo abantu bajete ko fundraise amangana ye business chaye business premises karo bajete ko kala se branti abgate yamangana gozik yamangana ye jigazi abantu ni bajete ko kali karo batagete ko turbani ororo kolende amrobelio ito yete ko ikerna aso turbani binto biabo ni gobana ba kondemiri amangana yogo turbani kwe biasara biabo Raila condemns fundraising of his business premises timati usumugano ina boko somoro na omochiri asibali ba fundraise ibintu bindi na boko soma oligereri umanchu muligereri boy go sibicha jibekira abu na boko na chinchi chiduka cyasiye kirasense ya Nairobi abigenera abu omwana oyo mabugo irie karabugo iri musacho yomo kubatakana na etiagas canister nigo ya mwage tokogoro bono mwana yakolera sana igoto kero mwana akolera renda maligaya timendinga yago chacha boy go basi ase abantu bali bako ase bus station na bokorana bonjoreri mbwarenge uyege pechi ya gato tobayego nigebwate chibicha chinyinge na kia abantu barukoreka abanyanyimbo ngakibabwate tabantu ngakia abantu bayikaranste biasara bire standstill karabanyanyimbo bebede compact ya bukabisa bari ukabiriana nabanda manaje ine beji ya gatatu karondo jena babasigani ko babegete oboredi obotindi kwena kibana Raila Odinga nege koskia hembare ko so sensemo ya CBD abu neritko ligore beji ya kaneli murekede na amasomo nigo anyade ka uturubana sensemo awa wasenzeito ya Kenya ko batekana nokurobekana ni kitiaga sijicyarenge litko ligoro apa sai nigo bayirete chiduka jinyinge gosie kwa sensemo ya Matare karabari kuminyokani karo yarenge paka na banya asense meli ya Matare ebeja gatano nomo nige murkede na bono na kijiguns these people baro kuruguns banyade bago infed Kenya the family farm na wataki asense meyo bakaira chimboli emetene na chirororo egente kenkiele nginsa chinge nkire dige kege tambe kero abafsa endo jina youth near former youth near former president Uhuru Kenyatta family Northlands nigo ba infeded na kwira chimboli chimboli anga chinyinge chibetu ndoje jina chikari kobe kuchigalime bano chigalime nchimanyire chinamba bread njana ngo tutama ena ngiyo joko next ngonya toro nenki next kiyo jukorwa nkiyo jukwanwa kartora jisto manjiro uri tukurarero igatino magano ina boko soma ase ensemeye ya ebeja gatano abasa babajeto they had weapon be robereti na kurundu weapon mbalenga judge igombaje to be robereti wana boko rani gento kete kia kiebangete mapema asenjira yarenge enkongu kabisa usikori ri beja gatano no mone ri muregete na Raila gas farm na kia debirora abu broken window grazes ngaki Spectre international company na boko rebira biatira kabisa abantu gebaje na magena kwena kina basadiri omoji oyo Raila asa gukorera ebiasara biaye tiganda atigera abo majojo kwera gochi bosio asepeji ya gatanato sana mbia mono oyo minto asepeje ya kabere gazeti ya The Daily Nation neli mulikirete actually ekikera se gazeti ya The Standard mnana kichi tear gas batons and bullets in pitched battles between opposition and police. Aigachi bichabune gazeti ya The Standard yabe ka umwana oyo moke a young girl niga konyire no musacho yo moro chokobogoro kwaye wokolyo wokobe nigo kumisire ne tear gas egose gepira geriye tear gas e canister eyo yanyartko bake gwatekero kugoro kwae na bahumiete kabisa na bemorusetiri sankwa sanene umwana akorera kigima ntorochano na bali kimbanyo natachinga kichinko nguri tikuligoro ekero banyartko bagosaganwa korwa samakundi atamanyiri ati yabomba umise twechigali cyaba chikaumizwa na agani ndo chomo likyo yo mo atarete chikamera cha ekigima agota makuru ase eliokirio korusia maliga amone chitaeli ncha sambeto mona sensemo ya Juja Road ime ya Madare ange ne assistant ne obisio mo chief
asensemi yue palisi kireka gima ijine chibicha cyakoro lituligoro ndoro cy'abanyanyimbo n'abaromba koletega CNN abande bakubwata ba the protesters bari kubuna machiko na kubaruta ase Maria muime gusa se Grace kwamboka ime ekarotoro china n'aba protester bande bakoiranire babwata magena koboko kabisa bakoiranire ocha sabaskali ensa chinsa sano na ibere news cy'amargoba chamo baso nalio muraibe kyama kya UDM nera aigete asa mandamano arueta service ya Chungwa House wocha kora mandamano ayuata bete raisi kyagera mbali wanchiro goso asubu gatagati bumochio Nairobi ekarobali ko yakorera kando kawangware amane chinsemo chinde ntwaro chino nyene chi water cannon chikorusia macha alia maroro kabisa gochia sabandamanaji epeji akana ni mulikiretengana kia basaye benyo rete ligesa aliye chingondi chimboli isukuligeria bali kubwatira na babere babwatite mboli ngondi amagura motu ayo mono uyo ndamagura magega bakogenda aigane kero ba Stometi Kenyatta Farm na Raila Company amanyikarite buna East Africa Spectre na gusalia ebirorembia triga bubune gazeti ya The Standard twe ekwanete mangana talingi mangao ndochenga na rayo baiga balikiba mangana na barabu reporters mbanya twa bako ba attacked on the heightened resistance abande mbabetere mbaibere twe bintu byabachisimi ebibeti chi camera abande bali banchire tugutikirwa chi camera mbabetere tugwe n'abanyanyimbo o delete chi footage echo banyatiko babwatire kurwa semeremo yabo na page ya gatano nalimo nemulikerete naki omo protesto yomo arasetwe ase county ya Kisumu na gosiria obogima abwaye gona mangara se gazeti umwanchu muligereria boigo omoyo no mutinyo machenu o Ramadan asaba Kristo bedini yege Islamu ekerondo che time tebonere gabo kurwa Nairobi all the way to Nanyuki ekarongoligeria time tebo yaba Islamu kurwa se county ya Kisii emambini go bagoswa chinsa 14 chideke 35 na marago baswa chinsa 12 ne chideke 50 wanya kole Nairobi Mombasa Kisumu Garissa Mandera Moyale na bokoro gazeti ya The Daily Nation orenga ne chinsa irenga amasabo aguchiachaka emambia naende nechinserenga aguchaka marago oyo mtutu yana tigirabo epeji ya gatano na gatatu tumanye kogendera naine mbia sana twenda sesemiri ndi studio tokaro bojore bubere batatu kyarare sembene toko manyana mondo mwanjo turigiredi kayago chianyore agore sabuni kayakwenda driving kayakwiro mwane school ende nero manya etokwira na tomaye kwenda sintu nende yakabira magase tokwira na kote binde na ngakia bantu emiyemo korwase ensemeri ya centro baroberia badana wekabanyara bawo counter mandamano yabara imbo merane emiyemo na ra senseme magaseti ngwira natore ngwerere ngakibanyara bakumena. All right tobese gosuka Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonjoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase ensecho ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijumaa nguchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigeria niguganiti kugura ebintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kiriyuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chijibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo bichi plastic nechitangi chukubikira maji igati ebintu binde binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichiode chisiabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore ebintu ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere ebintu asatambe mono sauti Nyanza auna butobwati chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda ngocha toretwanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Wiki hii this Wednesday, yani Jumatano hii, barabara zote zinaelekea Kiogoro at the Holy Synagogue Church of All Nations. Ile nyota iliyoibiwa leo inarejeshwa. Pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina. Pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Naipokea. Pokea nyota ya utajiri. Napokea. Pokea nyota ya kuinuliwa. Pokea nyota ya maendeleo. Pokea nyota ya ndoa. Pokea nyota ya biashara. Pokea nyota yako. Wiki hii nyota inarejeshwa. Kutakuwa na nabii wa Mungu ndani ya nyumba, atakuwa anazungumza na maisha yako, Nabii Nyabuto Nyamura. Mama tembee bila hizi kwa jina la Yesu. Amen. Haya, simama tutembee. Haya, tembea, tutembee. Yesu anaweza. Kuna kikundi cha watu 37. Ninaona wanakutana sehemu a place, naona place like, naona wanakutana a place like Nyanturago. Wanasema miguu yako. Wamemaliza miguu yako. Sina mguu. Hapo wamekutana Nyanturago, ndio mikutano imefanywa. Kuanzia hapa kuelekea chini. Hauna. Yesu anakwenda kukusaidia leo. Amen. I am seeing that.
Yes, I am saying that. Unasukumwa tu wamekaa 37 people wetu ndio wanaangaisha. I am hearing wakisema huyo mama tunamnyang'anya miguu. I don't know if you know anything like Joyce. Joyce ni nini? When your Joyce prophesy major. Can I prophesy? Yes, Papa. I'm hearing something like Joyce. Yes. Wamehapa 37 people. Wameweka madawa wakunyanganye miguu. Umeisha kuanzia hapa kwenda chini hakuna. Lakini leo Yesu anakuponya kwa jina la Yesu. Amen. Joyce, ninaharibu mkutano ya watu 37. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Nawe njoo ukapate unabii wako. Njoo nyote mumealikwa. Kwa mengi zaidi piga nambari iliyokuwa kwa skrini yako. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Manono mwanju muri Ndizi TV akarutwa rwase Joshua akorere buna manyete metenere edurubata nena maidena kyagora emirobiri ya sense mirinde byabona sabana mandate to majujumbe jeina semambe abone moteina no murimi yumurobiri asenjura kabisa engineer Karabu Kondani otebana kurwanya nturago ibeno tundi ini kama kawaida enda otobwatia ekarono Jones Nyamesa nere no arimi yumurobiri kero agotebana tukuna hadi tamati mbiyamana karore 9 Rust Love no no alime yumurwe simina tuti akona sisi nara kuna Cliff Mose no alime yumurwe la Kalian era oteba no alime yumurwe lyo anda tokotobwatia semambi ya aboniga. Asante sana nindoche Elvin mamake Sheila no alime asomurwe Henry Nyabuto no alime agoteba korwa Itibo City Kisii County niko tiundeni yobesho beshaye wakiribya korwa chinsemo cha nyango sondo chibwa kirebuya pe whatever watching live kwani omuntu kurwa Henry Omache kurwa chinsemecho chia nyangoso Matri Vincent kurwa machoge bora bwitongo bogesangyo seito no ari meyo morobelio na ende nagendrete gutubwatia wethera online nero Facebook anaendelea ku watch live kale ni kwamboka whatever good morning asante sana Bismarck Mokwa nere nkurwa Kisii gatembe nubia niko ndani no morgio yokuru kwa Sharon no mwana yokuru kwa Eugene no bali mimpaka omoelio buya kabisa karumanda takobamo 90 asemambi ya boniga karutwanda takoire na sense mema gaseti sara ngote habari na kidogo ulichonajo mwenye kidogo alichonajo mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wazio haki yego rusaburi 37 also mali 16 yani geliya gobwate wetro wege no nande byekene iwole buya
kubwa uli obwate binge lakini adadi no kwege no usata binyoledia senjira yobwene that is true asante sana gendera gutuma kerengera likiao ne ujumbe yao libolintu akubolitinga kioro chense ya Kenya nga yero chigo china maandamano haya tunaelekea wapi kuzuri kubaya banya koroche ngambu yama ndamano mbiyale unaiunga mkono ebine birangara libyao ntoko bitange kyagara kero mu Kenya na bwate obwene uchase birangara libiri agosanga kolende ntora mamonto ntochechelia monto tunaongea ile iko kwa akili zako eliorochenga na monto nasoma ikiga na bo montago tegerera igobona genda gutuma ujumbe namba yesimineri gorabwa set TV yao SMS number alafu na endrende Facebook no tuligalia Ndizi TV News Digital na YouTube no tuligalia to wakangambia mona tukwirania sobwango ayara sa magazeti nkoligelia turali ara Sechi County kolini tutarika Sechi County ndo chengo moraibu ense Dr. William Ruto no ara sense ya Germany kerobono ba koligento ikorkwanga Kenya Germany vote for non-tariff barriers ayono yaligelia senchira yobo ikirano bitango mbirororo ba akire chikuranga bitatakiri kwa bogati ya Kenya na Germany anigaya kwanete chinga kibono barenge no mo president wense yo Dr. Frank Walter Steinmeier kerobare ko inspect guard of honor sensemo ya schools Bellevue in Berlin yesterday. Igobona umuraibu ensere na minyogetekere ense ya Kenya eragendrete goswana ni asamangana ayatogendete korona uraibu ensere ni gare busy goswane chinse chindu maito goragasi kuraibueka no man is an island iso goragasi kuraibueka autafika mbali autafika mahali akiyago gara ale asichinse chisiko kwani kyamunankorosi arubwa mate na takobo konyo nyoranga na stabilize tia mangana ya relationship kuse bilateral relationship ga ukora korwana chagende asali tuwaruka Belgium egere na arararora na kinseri igora minyokire chinsiga kotingia obwamate na koligia ekera rosiro meto obwamate obuya aba waziri baito abatenirete chi docket au ebe trade ebe diaspora akonyoranga ndaisi koleta obwamate obuya gati ya Kenya yune page ya gatano na gatatu gazeti ya The Daily Nation enda bayige page yo yune muri kereta mangana yo masubati olia wa magazine wa home olia gotebekana oitete boyfriend ya Asad Khan yo lengo morundi bwe kigale cha Safari Rally litikolia ankyo na lieke gambero kigo cha koiwa usenke muanchere ase bail useniga kugandira gutigara asegesibo goikeki na kyaye kya nachirwe igobono ayuna bogwe somera sepeji ya gatano na gatatu kara minyoka naye ekerongo chikuligelia ya Sechi County kerongo chute nande gosingo kwirene segaseti ya testana libeji atano atutenere mrekretine kubwatikana n'umukutano kuria oyoromo wa Siri trade anyara bagutwara litikuria Jumapili iyo yaikiranetwe na barayange myeyemo bagakwanda badana enough is enough asense moya manamano badana barabunga kwa jugo safeguard amali abo asense meri ya central yotego somo moroberi oyo osamangana iba kwanta mange nigarase bechi ya gatano na gatatu bechi ya 10 kana ocharali na igro nigeri tena central Rift Valley the main come as grudge call for dialogue. You would then some central or na Rift Valley, ero bro njare ngo demonstration njare ngoro then seme yo kerondo je abarayibande be kansa batete kuboli na dialogue neta kiri abarayabe karanse by one ende Kenyesque ochibosio sara central na Rift Valley kerete kam ngege kworoki aromba je dimandamano dili round ya linto aroja abantu bakarkobeke bijana abantu karwani mandamano Rift Valley baramgo komera balengi bagajudra isimbura nkigende gikworoki kwangana kworoki nga barabo siasa nikando ngento balengerete no ko better their lives nende mbaisa negete no buraibura sense ya Kenya because ntu akoleta mangana ya elections na mangana siasa yes ebeji komina kabere ni mrikete na chief administration secretaries niko bono ba assume office yani abakonyi baba wasiri niko bono ba chire chief administrative secretaries niko bono ba soil office no nye koti ya nyara kego tenenina mangana yuara ligereriwa konene barabo niko bamereti na gosoa asichi obisia unit ko ligoro niko bona ba wasiri naibu wa wasiri niko ba soile chi obisi
one kid as Azimio protest turned violent. Yo mani gaseti bugima bwae ekero mangana yokurobekana kwa taneti koba kioti kya sense meri ya Kisumu. Musa uyu bwate miaka 22 nigobona ikerete amakweli ae ekero agetwe research kolengana ne gaseti the shot dead by police officer asense meri ya Kondele. Musa uyu miaka 22 na aseti bugima bwae yobona ojera undina no musa useti bugima bwae ni no musa useti bugima bwae bono rende igono igwetena kia mangana agende the cops arika sense ya Kenya yundo jina arara sense maya magaseti osa sense meri gaseti ya the standard ase mambi ya boni mbu ya mono ko ligerelia gazeti ya the standard introchenga oyo kabeire mangana public service Daily Nation mangana service civil service Joseph Kinywa wana naende nigenyorere ga siendi tokegima sebengi ya KCB Bank kera uchekoba board of directors nerega alia kuligerelia amangana amange asobokoreri asebengi yo boy gsepeje ni malkerete na kibantu bali bakwaye chae bono baganetie 20 billion korwa sechi farm chirba kolre mirimo buna work injuries beto montonko nyorare obokongu osonyora chingoma ekiraga ndretene mirimo yabo kwanyora ngana nero kwerwalia nero gwetachira muntu onyorere injury kagendrete mirimo muntu usatonya kurwegoro basa ukoli mirimo muntu usasila idea se company yakoli mirimo obuneka kwanyora ngana nerbieka okwetachira igo bagandringa ekegancha kebe kwensemo kia 20 billion kit kyoko bakonya ekero banyorere chinjari bagendrete gotora HI ase chifam au baiga sepeje 14 ni murikerete na kibono Attorney General Justin Muturi aganete kigambiro gya Supreme kora tenenia a decision gose okona chakwa rwetene tribunal eliale ko motuka judge Jitembwe ekarua recommendation bunanyale ko bagakurusiwa obisi asengencho ya gross misconduct kulinde litukuligoro ekigambere ekenene gwetira omo court registrar omo Supreme Court registrar Bernard Kasavuli na mwete Attorney General amona Jitembwe amatuku 15 eliyo file the final document kero bago petition recommendation kurwase tribunal eli yari kumulingolia Chitembwe naende yatebete ngarusi wobisi kyagera natugite na mamocho igo bana bogwa somera yo ororenga nakia agendrete boigo county ya Murang'a bono nige kali kwegesera anene kurwasa mangana automation yani ebintu byonse bokoreri bwabo nigo bora senchira ya digital ebango nigo bagusangirire gwetira digital abonkorenga no mugavana Irungu Kang'ata agotebanga services nigo chira available online na igo basiririe na gutiche menganyi asa mangana corruption igonye na revenue collection nigego korwa through digital automation igobono ayona arare ACPJ 14 gazeti ya The Daily Nation ya kabisa sensemeyo ya Daily Nation jebono na kora sensemo ya The Standard ngokwera wikase ya mase mo ikase kaseti ya Taifa leo turarana na arari airoborta siritko uliarero ikiwa ni Machi tarehe 28 mwaka 2023 ebaligete wahuni wavamia shamba la Kenyatta. Gazeti ya Taifa leo ni baligete na wahuni wavamia shamba la Kenyatta. Baligete wabatana uhalifu huo wafanyika sambamba na maandamano ya Azimio siku ijaje baada ya wanasiasa wa Kenya Kwanza kutishia kufahamia mahali ya uhuru. Iyo wete na gazeti ya Taifa leo kare kumulikira buna maandamano aya keroba baenda kuroberi korobekana abani go bakare Uhuru Kenyatta alia opora malia wauni bono bakaira amali amange gazeti ya bego nemulikira na laira na serikali wacheza mchezo wa baka na panya keroba kote abaigo ni ribaute na bono kinara asenale bamurekerete igoro ya Raila agote arende na inkawa mafza nigo baimoretu asense meri pembeni mwa barabara lakini nigo yairete na bongo kwa Azimio la umoja nigo bargo jesa mchezo wa baka na banya iro kaliria mbabego tete andirie kemoni kego tete nari ba kumete kemoni ko kare kego tete ko kare ko sorry nembe basan mwai sudia
Ya, ikora getisi kabisa ikaro lakini gere njara mbabe korra mangana makongu sana ayundo jina aramurikira sika seti iyo edia gatatu ndirina maandamano dhidi ya Netanyahu ya chaja nchini Israel. Yoni wedena maandamano na sensi ya Israel go si grupo maandamano ekero Netanyahu nero korda dikurwa bisi maandamano agenda Netanyahu ni prime minister ya Israel. Yoda kwa somerika seti na bokorana Netanyahu nere ni Benjamin Netanyahu na kinere airira maandamano gokoreka na senseri ya Israel. Ayundoje na amurikire maandamano na aramurikire asensemeyo ya taifa leo ikaramu moja uwawa wawili wakipata majeruhi kwa risasi. Polisi watumia risasi kuwatawanya waandamanaji kaunti ya Migori hapo jana. Igona iwe tena itukurigoro igobono aba nyimba batumiete amasasi ko ba severani bali bari kurobekana sinse mojiri cha Migori na sense meli ya Kisumu. Amate risasi ni ribe sana. Nili sana likoba. Mwe shuhudia montoka wako risasi. No sijawahi. Hujawai. Nili kuigunga sio kitu ya raha, sio shangwe hata kidogo. Nigenda gatali sana nanda sinarira soe kuirirenga ki korusuwa torusuwa because naro agetuko naro jorengo sinya gitali ya mali ngorio ko rage twalia igobono ense derivuya mangana na makomwara sensi ya Kenya kwa maombi tiangorera samana yechi county asepe jemero ngibere naisatu ase gazeti ya The Daily Nation do chenge county ya Elgeyo Marakwet chise inchi ngandeta kwene kiwagatiyo mo speaker we county assembly ya Elgeyo Marakwet amono mokonyo yege ntobono kialetire a rift oseri bagari nene gosoko bagekana ase county assembly ya Elgeyo Marakwet asa mange peche 25 na limo ekyombekia National Land Commission ase county ya Kwale nigo giachikiro gwakana chimilioni 350 na kianda wochi ase abanyene obulimo ase bypass yaro siwa ase county ya Kwale na yo ne peje 25 na limo county ya Turukana bono gwetane chifamilia rwa ya mane chimisano nemo ase kinyoro kia Nachukui ase county ya Turukana nigo bagucha konyora mache gusa community water project ayo akoresha chimilioni 30 egera bamenyi kuru enseme yone chifamilia chugwetani rwe ya mochi chikogokera amacha atari gusira no nyomurakera no icha ekyombe kia kyogotuka chimbwa ESCC nigo bono kiatebire kementu echibesa abone county ya Mombasa kiagera bono budget ya bonigo ya nachirwe egento kiarema irio bokorari ase kyombekyo ayonkorengana no motenerwe kyombekyo ESCC boss okoro kwa Twale Mbarak na baige county ya Kajiado wetane chifamilia 52 nigo chabire displaced kubwatekana netoigo gusembure nyinge ya ture ase county ya Kajiado kera bantu basabiru bakonye chiamatechiga na barobo kwenyorera ase bakoba ayonga tiari amange chi county na bogwe somera senjere wekero no mangana yo bonchurire naro mangana yechi kosoli naro baiga mangana ye biasara ya nabatebien company ya Kenya Airways ya siririe gosiaro sirie asara oselos ya 38 billion na yanda mange asenjere wekero na korobwate chingaki ayuna ararenga samakasiti to Daily Nation taifa leo the standard lakini nene ja msingi kiarengo igoro yokurubikana kweli tukurigoro okuko endete gusini gokorwa na mabwasi miuro moja wa Kenya Raila Odinga amo nabaraibande Martha Karua ntubwate Eugene Wamalwa ntubwate Kalonzo Musyoka ntubwate Munara Mohamed Junet Mohamed Jeremiah Kiona lakini bale viongozi abu abande turano Junet kakoba effective monasa mandabana mono serious lakini abande doroje Eugene Babu Wino ntubwate nawe wacha koya na ile toja twamweba lakini nere no aro tingiza miti nere na aroro samandabana ayo bono wadana haki wanaomba kiao lakini bakenya banda kusiro mabwaburo jigoro ndo asitio banda bantu batigire chinko mabange na sasa mende na sasa melia kibra
ndwaro jena botuko mbasa mbete mosque amo ne kanisa igono rojena igepinto asese meya kibura ntora manyabuya ingi kibura mete saza dio sambo mosque se kanisa na nero ingi yakora anone school wono we andamana petition yao ira se aba akiri bana ngabo igorona bodi ose karukwe bodi aserikali ni igere eta ebwate amatatari ko iwo ikaboni getara ibona abantu kwanda bana bale iniri bona ndito bwati chibu hakuna majibu ikaboni igere serikali nero jingi kuna koroji jing serikali ngira betero asenge njanto mbaroji na lomontatanga nare ko baruto nare ko bagashagwa nare ko Raila Odinga abono ntokumanyanga what is really happening ayubono naragendrede nataka tukona senza milimu tugusingora chekirje semester mayote y'abantu ngakinga itoko sukagojibuze gosama shabikete karutuiranire etobadega itusko jitoro daktari ngo cyane natari koja tuakisabu birisa totebya abantu natukura kwana no burere buri bwigoro buri toje mpanga ibogoro marbag bego tukwana ne ngora toro singojare confirm tole stokuna ntuma kwana ne kaunti Nyamira ne karo muwasiri umpati atena abantu bara utumeka siasa otena mariogo tayo nini ndu gwandra ini yora na mandamana na ndingande mandamano ndibwa to borito about tebe na ensinga yoro jigoji yes onyambono kali kuigorere TV yao naye nabokoro birengeri byao ekiagera this is trending, this is disturbing, this is really causing alam gati y'abakenya kiagere ibintu bigendrete tari bintu biya tari bintu bikogokerwa ne bintu bigonete kugikerirwa barayaba baeresu yenye mbarochi abantu totabuguna kitora abaikererende na kino n'abakenya barabaikere babatebi kiagera ikiendelea hivi tutarudi nyuma sana Kennedy Gisemba lishabikireto munyakerogo ito kwa diaspora goteba morning tuko pamoja asante kwa chinsemo chiria chia USA kwani mashabiki bonsi na ndeba beka amo wono choto register mbalenga umesajili wangapi umethekero munyakerogo bagotwara malieta kuruna mbemo gutirimbuka paka namba 3 egero to record ya mashabiki ntoko batiga isiko mono kale bobara agoteba korwa chinsemo chiabo igenya tuoni niko tunde ndani Brighton and my niko ndani Brighton na my wife Lena Nyabuto watoto Shylock na Nerissa you remember this book kitabu ngero to kiagasomirwe kia wata chi character Shylock na Nerissa akibira ke bati kero ngio kore kia anje sana okale bana ba Shylock na Nerissa I'm trying to remember that book okay kare bobara kale bobara jimbona kaita majini asante Damaklin Nyaboke agoteba ndani pamoja Duki Machini agoteba good morning alama yo bwanchani agoteba watching from Mombasa County 001 Witsel Moho Steven agoteba chinse mocha Bahrain mandamano ichache agoteba mandamano ichache asante Ruth Wambi ondieki agoteba Brighton niko ndani gaki wankwanire kene yani serikali tubwatia mato serikali ina masikio by the way Brighton yabo watebireke maene oyo Ruth Kwambi ondieki na bago kare goteba iga abumbali bari kirigwetera online yaito ya Ndizi TV News Digital buya sana yo naro agenda takoba ANC ya Kenya kero to kugwana iguru ya mandamano agenda kitabu geri it was Merchant of Venice you remember kitabu ngero kiengo no ntuki kire tibia kiaringi gesunge kumusana Joshua yana kitumba kimeingia mchanga hata kitumba kimeingia mchanga ilikuwa ni kiawazi kara kide kiawate shero kitumba kimeingia mchanga na kero kine ne kitabu kende lakini Joshua yana kiawazi kara kide ya kitumba ilikuwa ni Merchant of Venice asaba mwasomete kitabu kilikiale bwate gesonge kumusana very difficult kiawe sana kiawe kiarengo okay kwa someta have a day
Yeah. Really, kwa kero ngigesa. Ma keroche, yes. Though tu abikerte biko nyako biko na gusira. But akimtaria simu mete vitabu hivi hapa kaje gusoma. Na boko na gusoma. Na nendo bwade kia anene of the people. Anene of the people, yeah. Akira kero ngine tindi sana na to gusoma na to go understand to what the stock money ali. Who is an enemy of the people? Yeah. Nande kero na kanal kora ligeria. Kero go kora torto anda sumutu kake. Kama ko yona ekero so majino of watching nyinge but ti said buku. Okonyora no molevi na ro. Timetina molevi meda go kwane character nero yo molevi. Yeah. Abiri vetina molevi niga kwane kene. Mede bakate bana ndio muntakora alikanto no nenagi. Onyoro mwana molevi no mupasta ngora gotevie kene. Molevi. Tari mwana. Mwana na wara te lakini tago te avions. Mulevi atakwambia kila kitu. Lakini tukuni kare ya marwa. Tukuni kare jinga marwa ni. But se kene kere na so mulevi. Nene karote to montago tebi we mununulie pombe kabisa. Atakwambia anya korobiri go itunko te yale ngatamaya. Yana ko te biritama. Ngana talipa yangu chimotua. Ngwande te no mondra ro te ana ga ki. Ngito ke tentara anywa marwa. Ne se ke jumbwate siri cha banta bange. Yani ngito ko ngwafu idia maru siri mbwate cha bantu chinyinge. Mbaisa ko chi so kita swaya bande batali ko nyumarwa because of chisiri babwate. Asante sana Ruth kwa kwambi ondieki oyoli kanga gwatebire ke maina serikali tebwate matopi nigagutubwate korwa chinsemo cha Gulf agoteba niko ndani but ya nini baba Abigail Obonyo nera agoteba Nyacheki ward niko ndani Marson and family bia mono sana Albert Sanda Makoli korwa Kiogoro Matongo village na wale imeyo murobele Ensakia na isero sana asante sana Albert Sanda Makoli chinechi jumbe chiko na gotonya ngorogara endera gotonye yao na ende toekerengere likia uliboli twakuboli tibuna twachage tomorobelio where are we heading to ngikia beira sense ito ya Kenya yo endera gotutomera ujumbe yao ngoira na tori lakini kokobole karoli ya Israel bale nga sense ya Egypt mba protested they demonstrate karo baroje na umugambi Farao bakorere bobe mba protested kwa hiyo so mama yose they protested mpaka mwana nagaja tena ya bono Musa kendo ngoyiria abantu bana be murunganetie sana be murunganetie bali kwe murungane tutabire ngamba walizusia kazi ama ndo so mama be murunganetie but you murungane na ku protesting in other words so I think they protested nini ndio bakorete bakatane bogo mabaya walikuwa wanasusia kazi walikuwa wana but timese mbasa leti vinto I don't know but ninje somo mugano ida sa challenge biazana Joshua akioma Somali bukusana Joshua banda manede sawa kila de Joshua nere atumanyi lakini tetwenda sense mere mo tumo tokwerena tokodaina taktana tadi goja ntokwande goro yoborwere boli Marburg virus ntokwande county jambiri to majiko na siasa nja majiko balia goro yobokore bunya gitari ya Nyamira level 5 ntoira ntokotaya bi buye tokwanda mange lakini turamana daktari ngaye ikire ikere weekend atatina na asiriti moswati umabo na tutetina moswati umabo na abate amatanga ngo kumwagira simi atutebi ngote bitore ko tokena genda totaira netinere tutarudi na sara bado tuendelee kiara murobero totenena ando enda de SMS tiene ko juja se studio ne ko tukubore tina ayoro jenenze ya Kenya mbuyere ayoro jojina kere buye wetu me ujumbe yako tena ayoro jere maritati na ko jenere matakataka ata bado wetu ma SMS lakini uto SMS ingia tora monde toche gionde ne ebe busy ebe nyororo ebe lakini wewe uja ke protest lakini kera protest well and good atukatai kusoma usisonge mbali ngoira na tole gocha Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
asubugima bw'omuntu n'amange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigi atanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochiase bali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzwike egera turategerera ayo yominda gwetera asubima bwa ko baba nyomba ibo totally igo bai noru ko ibo bai gwete para ni ba karondire renga mu myaka yonse na bakwamete nyomba tari ko kana ni kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na ruro na rura bagukarana wone ntubate challenge sikira babiga babarwalete no musigo namabira nande nemechande menene ekeruro cyabana bamino moyibuletu na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwika bono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komnisano chiamogaso ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana nabo igo abantu abanene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama Tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol to what mesigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu chokisi asenyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba ibire naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao nko advice story customer chetu on which bill baguchakana barobu especially abageni bali baguchochake biashara ko tomatole mezigo no yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Expert Yomo Driving School neskuru yo Burundi ya bwechigari ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine nabo igomba nterene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya bwechigari cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo korundi ya chigari chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo chigari chobosombi bwa matatu buna Nissan ebirasi nigo bigo chakense mo ya mambyango ikachinsa ikomina ibere cha mogoroba noko igorango chakera ritkoria Jumatatu wekaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekioganeirie eriogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru nigo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakeresimi weterase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo enoti isano nemo Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi beke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea amaguta y'ishiringi kiri bwibere abosa ase offer igukikoera kitariki 30 neyemo cy'umutenyo gatatu kuruwa si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyi ubunge asamangana y'ikipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwegena asibire ebitaneri muriuka rikucha sebirengero ry'ubyawo Car and General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS, chituktu, lawn mowers, ichuchikuturo bunyansi, jigenereta, chigutumikaze chiabisi na buigwase chinyagatari, nechi spare parts chabo. Boigo, mpabwate chitairi chichipikipiki, nechi gari, chi oil chokorere service, mpabwate garage, yoko barira chigari, nabarosia bari n'ubumanyo bunene. Nkokonya bari, abaguri babo, go process logbook, nechi number plate, nkorwa bari warrant, y'umwaka yomo, ase chipikipiki, imitinye tano nomo, ase inchin ye tuk-tuk, na boigo chital cha MRF. Onda kwensi wadana abatambe, abakonyara services cheito, eite pigipigi, chituk-tuk, chiko, techi spares, abakonyara seli, liya raisi, discounted, and also siki town echiga.
kere pigipigi yokogora nige go challenge helmet ibere ti reflector vest ibere a license holder yemo insurance a toolkit yemo ni warrant rumwa koyomo ni gobarini jumu chukisi ashe nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik kusuba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano kianda isano no isato isano no ibere isano no isato ka in general power for better living. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biamo naende mwanchi muligereria oliogenderete gutubwatia asomorobuli bwensa kibono mambia ripoti twanyorere korwa ase daktari nyoranga Jumanne nigekoba a Tuesday healthy Tuesday nigo abwato bokongu na siretie step sister yae abwasibagenderete nimero bilioni gakageranga na bari guikaso bwango egereto kuri na ndaminyoke bagendere nimero biliende onyorire nga urangiriwe asobwango takunyara goika igosabira mabera nabali moganyerete daktari to Dr. Joel Omayo ku Tenacious Herbal Center osabire okwabira nigotoromera na inde Jumanne erebosio igasebono inchamano minto Brighton yo minto Joshua uta nigotogo kogendia segepindi kyoba chanwa kyake igo egere tukuru murubuli obweli tskolia rero na inderende ntogo tigamagi gasoli goire TV ae asentunde ntanga nibono mambia nabogo tulikerekerengere kyaunga na kioroche ense ya Kenya nkayero chigocha ekerobono yatundagire gosamangana atalima ya ntoko tebanga mbujere yaya ekiagera na inde no manyete Raila Odinga singirire gotebanga na mokoraki intimidation tinye tageti ntogo chigwancha weikatoba ase chi street oroche gorompale ngongwa roche byabete na inde litkulia Alhamis na inde mbabe para kwete babo wino omobunge Wembakasi East ale watebanga mandamana ya wenere tabe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kulende nigakoba Monday na Thursday ayoroche wikireiga utaendelea kuruhusu maandamano utakubali ama utaunga mkono kwamba abantu baikaranse they reason together no yene bukungo tebero mto Brighton yeso bwika gotebanga come let us sit down and let us reason together bono onye bukuge goteba igonga inchuto reason no nye bibi abairi baliri buna amanyinga mbibe naenda as wait as no na siki abaraya barobata chamo the reason together egera totoliense ya Kenya iko bano mwancho muligereria gendera goto bwatia kiagera magana na makong oyo kwansekine producer itio shouta egera korato korase kai gatotalengera ti goto kwanire korwa sense mende ye studio iko bano to bwati gendera goto mekerengera kyango tema tulisana tukuira sege pindi kyo bachenwa kyake mto Brighton atatupatia mwongozo nganga kitobo chaka egera tuengeje ni asenchira yobekirano buya sana mwanjumuririga ngera kinenda goto mebirengera bya kiagera na tukwana magana ya hafia bunne nsege turubaine na barak nyegita na bomete murira ari kwanda gitari Nairobi Kenya Nairobi hospital onyora mandabana gotagwika osema liongo jarenge bosongo onyora mandabana otagwika igono amandabana na related na bagosali amangana yo bonjeri na bagosali amangana y'nyegitari abagosali no bokoreri bwetu no nyegitari ore kwanda se nyegitari kokonya umurwire abarabetaika isali yokurubikana no bokoreri go na borate no mwari more kwenda gwaro na no skuru kianya regiguturbana kubatekana no kurubikana kogendrede asense ya Kenya litukuregoro litukumbate litukudia Alhamisi na arongorobekana bale turamanyanga kire ntoro jino ne itikadi kali yukurukurwa zensemo ya abanyanyimbo batana mandamana yunigari iligo bon turamana nde Alhamisi na nabe iligo bon turamana lakini nde na alina tadurina this whole thing kulingana na maafisa osaba abanyanyimbo the whole thing is illegal na azimio la moja wetera Raila Odinga the demonstrations are illegal
Bono we don't know nani anaumia illegal and illegal. Bono segia chakagatima chitia gas noroche, and that's one way yogo salia mazingira by the way. Na kreme jenje sarigete chitia gas ya bujire. Then ama vegara mange kubwo ubuya asa mangana ya maandamano so tiga torolenga kitogo kora. To egente kegeche into anaenda bantu bai wanane they sit down. Osano ni president yoga ne teba nga tutakaa chini tuongee. Hiyo sei peke yake hata wasipokaa. Lakini hata wewe nga tutakaa. Tutaona vile tutafanya. I think dunia ingekuwa vizuri. Yo kwa ngana utakete bai karanse. Yeah, yani bakuwa no I don't know, but there's something needs to be done. Again, tonkerege egere tuachane na hizi vitu because onyambali chiko iwana rochikero muntangu sete kivyake. Bono matembia ngwana turasa mbe wajenu Raila otabe sabe gorue esabe goru igona gotana basingira otana babwede chikura. Oyo tanga ine nanje achigore sabo sumu karanse nuri gotana ai kwanyi bere chikura. Omete. Okay. Yar ko bana ai kwanje kwaring. Okay. As much as Azimio, they have some genuine ground. High cost of living, that's very genuine. But maybe the window mirror very genuine. Give me time. Ne chikonsan chinde nchiro chitali genuine. Nchiro chitali genuine nchiro chobuna mangara no nyabantu bagenda tota bachisava. That is not genuine because even the window mirror very genuine toroche ne window mirror vitali practical. Bono muraibu nsala kuli very genuine ara iraneli even one of them high cost of living mafuta mpaka imepanda tena jana. Bwana mnaidina nagenda tutura kole ntumuna timu Ensakia. Yes. One of the fun days to the experts. Mondo economic mangana economic na mangana atutavingi keko irera high cost of living yaki na again ndabudara then ingigerera magutai chingunia mente endo with estima ya mendire ingerera estimamente na ningikera irera ingiyata kere gokorwa economic expert turigereri kabisa ikiyagara ngibintona Indonelina kendo Zambia Ebinde don't are experts yeah, so they make us understand. But to understand the high cost living. The wrong people. The wrong people. To te vena amato de avarenze ya Ukraine negendrete nejisajine to te vena Kenya guturna chibas jajiro 16 billion chibas jaji ndaga na namto ba ku ndaga torona inkige ko korwa asaban experts baroro no ndi now they nanto iduru mondo we NSSF aja to there because na yodena no na mondo abantu Kenya bangi mbama idiri NSSF kuna chibali chibesa kwanza dari ino yibase mbama NSSF ingiri minute no mondo NHIF mbama NHIF mondo kuna NHIF no bade kadi NHIF tama idina NHIF ningi yes igo abantu beto mbadagende Sara tutumie Ensakia koba information koba enlighten koba mo bakero bwa kongiri ningi next muna bana njengo ko the example buna squeeze yake to kona reserve etokura kire to kujireserve ikare tu akaire nyama yoga igeriero moda no magari ngoja agajira geriero akwanya rango lakini squeeze unanunua kila kitu viazi sukuma vitunguu nyanya kila kitu hakuna kitu nyumbani hakuna kitu shago ona ngina na age sababu na ki ibintu mbiro nabonya no bwate no neke ngasara lakini kinge ngeri utrai ngeri useful umuntu digagore ngombe no beta onia no bana musa no ina magene tebyo mwebona na tugire jingoko ayabona magene ngoko na nikomi ayana tatongoko mwebore motivate akorende ona rende nto bana na magene to kuvugori tindi ko discourage bantu mbaye na manda manene na boko enda discourage lakini wikatwa kesabuna abasaba usikore ebigori ebinge ngasamanda bana alisara ni abasa usikwenda noe tutebo sembuo gyara yenore na parasa usikwenda buo Usitintumia example kya abantu babu baji ko kwanga kantumie ke example nga tintumia zanga ndoto vekachosha ya kantumia nga lakini abako nyore area asigede ebrez gede ochikorigo mondo okorde proper branding okorde proper masonali okorde ora korose no ne wardrobe o mondo borapi
Ngakia kutoka hara sasa nzema ya maandamano because watu wanaenda kujenga. Yeah. That's the fact ya roto tebe. Mero ya kwali yo mondo okora branding obora. Monto go fix no ene mangana wiring obora. John brogi hakuna mtu ukogora pika kabisa because mune jo ya nyombe brogi roma ede iyo nyumba weska oikori yo mondo aja arigyo bumanyibwa amayenga ye lakini mono ndaborede okonyora mondo barako de na bredo ngange macho nyora ticho kire ngange emine yagingo kwa surely tindere na doje bage simabi bangange mia nangemi hapo ake mondo nare na okongitero rubago tinda mwana miye aembaro ikaranst miyo gonza yakingoko Ono mana senario twari guchiari morobori na etire uchinse mochia sekretari guchimoturmesi aliga ni saa 2 saa 3 ya asubuhi baraza kwa barabara anda bagaka mono bakoba ando kumi as early as this time monda wena to utilize chinse chiga amo no gukora igintu kire constructive but no baikana se bikundi saa 3 saa 4 that is very unfair asengejo jinsi chukanganya mugondo muri mugwatere no mongine chae chinsi agore tere ngombe bono kwanya rumugina nero kuri mugondo anero bugorete chinsi yaga abagaka bali bikundi wachana maneno ya vikundi hii ndio inaleta njaa bantu tocha kororere ndamwamu bali bagenderete wanatia bidii bantu bakuri bakorosi bintu byabo bantu twarore ndamwamu mpaka twaroberia yatalia maya uchasa bantu bali beruete usibaga koromukia sevia sarabia bueno medendire maguta kare to akagora maguta sezubare tambaka 10 o bimeru 10 medendire mbi ajitu biga discourage oboro monta medeni nya 10 biga ile courage oboro ebore ni nya 10 na nya maguta monta ko bimeru maguta 10 ando beka igali kwa era ando atavanga tutajaribu kesho anyway let us be responsible Kenyans tigatoba abantu tokubwatie lichiko tigatoba abantu tuanje tense yaito talia karoma gotanga bano salie gento kianyarebe you are very fast to salie gento kyomonto egento kyomonto ametoil for a long time korose usene empire korose usene biasara biaye korose usene getanda kiliyo kobera kando ye parabe kire bintu biaye then watu wanaharibu hiyo tabia chwara tabia mbaya tigatorore nkikirekia asamage maito buya sana na ande keroto sa tukuchukwana sensemo yobo chenu entobwata babunge entobwata ba MCA entobwate mogumenle entobwata mo senator abanda bonzi aba youth yaba ba youth yaba buna bono entobwate mo subate Irene Mayaga kuri county Nyamira na nominated niga begete tournament boniga ekerabegete tournament boniga tournament ni bwate abasaba akiro mupira final ikatare 2 ige timu getengo bwe yani abanda ababe active imede njibese CDF njibwa bangana sports ikiganje osiko kibwa basaba busy to debe constituency ya kitutuma saba constituency ya burabu constituency babunga babekena jitarent jiro babekena bono tigatu ake inter constituency umugabana nera bekena to beke accounting aba MC babeke to ake inter ward bona abasaba nabakonyana babe bizitare ndingiro ajisiko bino mheshimiwa Steve Alika korore bitakora kore binali akorangeria abasaye the activities chiko make abasaye baba active te bana ki hega stay lakini konyana abasaye bare idle nonye nechina governmental farms chiachire GNGO ya chiachire chikoli yingana kitokora tobeka abantu abababe busy kwa sababu akera abantu batali busy monaba saibe myake meke bakorete giskuru gasieta iyo it's easier korengera lebinte bibe wosobo salia goikirania so bachire nechi talent imepira geteiga chi tournaments abasaba bange bebe bali busy ase abantu bali bachakire mirobire yo lakini bono buna gwatebire isoko chaki win at every level
nekonye sana abantu babe active egere torre gusentuske mutu wake Sara problem ere Kenya kurengana na nje kirango basinsia ukwana nerina abantu mbara twara bamanyi mbata bamayena national affirmative action ngasikia kora ndubata youth fund mbaka na mondo tenete no mugusiali basa mbara beka biombe bakore application okonya monta mai tukuri proposal ari kenaki etuja kemsusu kotuge bisusu ebisusu tugambi komi type tuga nebi ebinyamato gare gosinyamato enge proposal besuta keteneji tojake project osito ketuga chimboli tojake project pipa no trading jibe sanjire je serikali ali bokwe bake chinde jire grant chinde jire road. By the way, I echo your sentiments ngaki omaete a policy yebyembe byebiganche bi youth fund women fund lazima mobe abantu weta you have to be a group wano wanyara abantu bane batete kungusamayega wano wanyara montaro yo usinyu access that money kanga mu achira moros projects chikaunti bunge chigendrete abantu baramo bunge bona ya kiharu gale sendini nyora kurwa abasaye bachire motu atambe bachitame bikundi okonyora bali more than 50 kundis different and they are utilizing chipensi chicha youth fund biya kabisa abasaye bono babuate ekaro mu achire iga mwacha kwenda kando wano mushajenga trust ne kiombekeli no choge nda bweka baadaye after some time mbako mayetenga numbali mwalenge kundi wachitoka enda kando abantu bamanye nkyo gukora and such like wano gusiga iga hakuna kitu ka hiyo omuntu nabaguchikote mari yabasaye barosige kundi babura nande gento kende sarango kwanto makwanda sense me yo bachenu tuju kwana igoro ya Nyamira ntwaram abana sisa ba kwana igoro ya Nyamira nyakitali ali tuma kwana ro borero bo bwache toro semba begete ingento kenare ke kumbaji ke kora buna inje ke kora ngora rana ngiri Kongo kyake kwa makonyo na bara ibaro ase county ya Kisii baina Mombasa. All right. Abuno baina Mombasa inani baji kuri kero sino robot yoro se meeting osena ivasha nanya kwegwa abantu bakuru na guru bago Kisii tuyuna lero bare hotel gete robot bakolika kwanye kwegwa nanya kwegwa ose nonye ne senate nabone senate ina Mombasa ekali tuyuna ki senate lero ya chile Kisii county no ibwate kikao bago kore workshop Bono rende instead nabonye nabara baito kurugusia county baimoka baenda Kisumu asumo bogani gete kwa ibona ba MC baito bajire benchmarking Mombasa yani bajire kokora ne bajire inkia ba Mombasa barabata rigojera Kisii ba benchmark because benchmark yoro baligeri ose we have that na ndo bwate yoko Kenya na bere go Kenya angara makonguburi ibo manchu muligeria everything is in a mess ekarata bate makuri it's high time toje na proper strategies chitokonye egere Kenya sukebosio because if we don't do anything gosegen to geta quality yo to Brighton no mwanchu muligeria oli omanyete nga ibono Kenya yaikire we have a long way to go buya kabisa wana tika torena ngakinya sawa tusuka kujibosio torena ni kujaribu kila mtu ni kujaribu ni kujituma ni kujitolea bwana ayagendera kutumia message yao igoro yeli boli togende tokobolia nga kulingana na maandamano na dalili unajua dalili ya mvua ni mawingu kulingana na hizi mawingu unaendelea kuona hayana kioroche naenda sokora kwao ngike wenetege korwe so that to avoid ntona korora ebinte bie binge asenchira yobo kirano kegima igobona tutomere ujumbe ya wetera sina mba yesimi iyo rigorabo ase TV aho gabo anye telikorolekana byanko goja tebitore nenchira yemitandao no tuligalia live ntora abutoke link no ere kabisa buna twango chage tomorobulyo tonyole Ndizi TV News digital YouTube no tole kabisa Ndizi TV News ere tole diverse bantu bakari no matching bakari elsewhere ngotonyora bale batutomera wetera senchira yekerero wetera senchira imitandao nambe yere 0792192834 na ande kana kanya tebiri ko bona boko nyesebo abunyerike na Ndizi TV main nyerike ibona ro gotokongontera alia watu deina ujumbe kyobwate mambi ya boni na boto tumero ujumbe yao na bono ne kinyoro deina ngikendera tabu nambe ya 0792
192-834 inere namba ase studio ase mambi yabona sinera tugutumeka botambe ase mirubirito ya kera rituko wenda tubwati enero ndi Steve Bonsumosi emambia engie turajakire county ya Nyamira county ya Nyamira mu wasiri bwa mangana yobochenu oyo community executive member omaide bale county executive committee member akina ndengo ikatutu abaroka basiri na dindiri kwewekana rais umbati ali na mochia bana siasa abakware gukwana iguru yo bokoreri bwa ikinyagitari abagatana nyagitari ya Nyamira na tebu ati oxygen tebu ati ambulance bokoreri boro bobe lakini na romo wasiri akare gweso kina watabuna ya enyagitari yo nere buya ne bwa oxygen ne bwa bokoreri boro buya bana timete santo banyamira na moto igwete na moto meberengere bene motena na maene mu wasiri ne kena kwanete goseno mwana siasa egegigari ya ngebo public domain mubunge Nakuru East ara Samuel manera otena Nyamira bokoreri bwa borobe agatebya bantara kine mu wasiri ombati agatena ya kanusha hiyo madai ebole buya bona muntu Nyamira batena bokoreri aro chembia torra bana siasa bako beka kobinya gitari igo yare tere chi process gite committee nero from osene wizara yoba chenu ekoene kyanga boni yekire koba level 3 level 4 level 5 and 6 Kiando bade dispensary dispensary ne reality center it's on a healthy center I was there dispensary ninga neri health center liere meme monto kora stabilize wa weekend igo tulie omanya ko bari fad to asokonyo rubugweni no bokoreri bono burubya Wika ne terete that process yo wanchirwa anya motete ko enya gitali bele fofo ebinto mbirororo machine nchiroro chwenete koba asenya gitali ya level 4 onya level 5 machine yani chi process nchirororo does it mean nga Nyamira banate tia what that process kangalinde te yo totally angesi kirenga kitere ikero korengana na rama ne ridangana de gripe ki ando batagarre korengana rama dena mbiaringo lakini bono bokoreri boire lense mboyo nande kuma yote kana na none se chingwara ya Nyamira ngote abare na rama na rengete go chako kuburi kero ke bogabana ase county ya Nyamira lakini ndende na raba ora ino ngote na koratika oteme go si kwaire ngendera ko Nakuru bono ene nombadi kara ko boni ga baboritina abana siasa tiga kutumeka siasa yogo chochea abana inchi godeina abana njira mari ota yari ora verify ora rana ebinde mbira osembi because for one honorable Samuel Arama he has never been in Nyamira County for the longest time ona no murayole ga bunaro na Nakuru West Nakuru East I don't know na kiara chugwana mangana Nyamira tana go chororo akini ngora jara merobiri ende ngora jari nande ngwe una bwa interest ekara ne karango ujingwana chukwana aria ekara wete nonye no yokabero mochumbe beni mumanyi obrabo andori kero kiboga bana sikonte Nyamira kama tena totema igango yore genda otigare Nakuru kubori bo sen ekoboria kero kya okyobo chuno manyire mono kubwa Nyamira gaiga anyway rende siasa na goteina Kenya anything kende gions kende gions let's make context yon chukebe siasa that's why binto binde biwanata koirwa very serious kwanyora ende bya onchoiru chamangana siasa yani Kenya yetu ni siasa hakuna siasa so nintu aba Kenya tobe clever toba bangaini to manyange kikarokyo gaki this is pure politics ne kikarokyo ekigarokin kialingi ya siasa na litora akonyeke anyways genda ko tutumira naye kerengere kia nabo dena bokorene kiro Nyamira abo jingitari mbiye jiro medena botora akwane tomo chumontonyo na lakini mbati na akwana kubona na kwan rojina noisa negedeno bokoredi buinya gitari chito andonse soberde na kore Kisii buna kore Nyamira na bote na aya inja sende mario gotai osa senda mario ni gaichire kabisa ngwene tokonyora mario gayo ase enjine na bona na bora iko wate buna agendo gura mario gisku wata gerwe none benikira ana rona abantu batena nintageta mario gabe ase wodiane abantu bane mbago soka gojisi kiagara sara nakiri tokora kwana norocho monto alia
se totebana totemoticha karemi oigure no rikuba gose oigure no motuko mwati rika korande eranga abu gose head center rangi o chambaka bosongo erivaro atara bali var go divide bono no metene elina nyakitari ya none ya Kisii Teaching and Referral Hospital turanye divine biyaga nigere for referral ose oyo ranga alia motuko ko gwathira boko na nawe bekereini gose ngakire nano wewe katumanye na ekubwati aso uri lakini ndende no babo songa ali gora smando igaji jisentanjire jiranga nyakore bosongo you can go boko enda songenjera ya serikali abange bagocha ekaramba maetenga services nyinge maybe nchire free that is for maybe asebali batabwa dusene kadi osibatabwa lakini eliyeterie goro gwe referral kuna Kisii Teaching and Referral Hospital naboko ba referred ne chinya kitali monto yo motu atinga ya bali referred goro emotoro ndo tora leta munyo kitali omaneno ngoro ano nezio arato devina kinya kitali goro referral because inje according na inje okwa karoma ete karode referred okoba treated bwango for example monto nigona ekotebuna niga bali referred guru Kisii Teaching and Referral mete Kisii ani abara bagosinyo como abari referral osinitenwek ose Eldoret Imoye Eldoret ose Kenya Hospital karoma wegira ni guru bali file referral lakini mwana kama gojaye karoko na Kisii Teaching and Referral Hospital kwanya abande baikara stari abangi oyo mutore gwatie utakirwana nase ende koroma utakirwenda sigite arapimwa atutebena gwachira sigite ngwarorete uruswa manyi ngora pimwa asinyekitari rangi usoteli iyabe totebe yabe nere suneka ya yabali mondore yabali dianali yakwenda yabe araba treated yororo kego sinya bwana lya kwe referral na genda ngo gojige lakini bano mondoro yabali waka bosongo bona ni nakikubona ki enyakitali ego na Kisii Teaching and Referral Hospital ingie goro referral ngeto mondo abono bantu bange bintu bira automated nabo robot roto muno ngoro yabali kwaje kwanya refa squeeze una obeo karatasi so abantu bange we don't look really necessary bantu mbali kuligeli about referral ngata geta atomu monto kane atafunga safari kutoka Nyamarambe atige Nduru level 4 level 4 ma level 5 Nduru afunge safari all the way to Kisii Teaching and Referral tumaya ti that faith yokanyo monta watanya kitali ya koranga na akanyo robo korali borobi yemno botwa boli undana bara watenga inchina bonta nyoro bokorali nyagitali gete lakini nyoro bokorali asinya gitali nganje so it depends naki services chire ase nyagitali yo monta again I think so nabo na yune birengere byao nataka tura mete revo ne lina dispensa nero gotirotira revo nero timetu revo 1 nero revo 2 revo 3 taka baka revo 5 revo 6 ibono nero igoro ntote koma kwande jine jiroro na ntu wete ngwana gete asi county balo tena nyakitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital to bati ngane yo bata tena etenene rune serikali ne ringane ndoje ndi alengo lakini turigeri to manyena ngai diekire goika boniga alright manchumurigire bantu tara kuira sama goratika sara okay go onganjere ba tena level 1 ere community facilities level 1 some of the services treat of minor ailments like diarrhea, tuberculosis, screening, home fist contact, screening, malaria na bibyo ibono level 1 gato goja level 2 ekoro health dispensaries these are facilities run by clinical officers babada outpatient visit services, tuberculosis services, laboratory services to my goja level 3 level 3 ejikoro health centers oh so dispensary health dispensaries to bade ketangani goro na community facilities okay tije community facilities okoro zena mora ngojorande ngorande karango enda goji birongali koranda ka kininga karali ngana ko community facilities ekara to level 1 level 2 health dispensaries to magoja level 3 health centers
these are small hospitals with minimal facilities. Yet they can offer services like big hospitals. But facilities minimal facilities. But run by at least one doctor. At the center, we get one doctor, clinical officers, and nurses. Alright. Those work in the level 3. Yes. It's a service you go to maternity inpatient services with a ward, laboratory services, dental, counseling, pharmacy, TB clinics, ne chinde. Bono tumaego level 4. Level 4 iko kuna count hospital. Count hospitals in level 4 na jejo. Hospital that over na jejo kwa wajiriji service. Bono chile iko rake compared na level 3. Yeah. Bono jinko tu wajiriji X-ray services. Okay. Bono level 4. Okay. Iko bono gete oise kwenda level 3 oko suki go level 4. Oko level 4 oende level 5. Yeah. Iko kuna county referral hospital. Oh yeah. Iko Kisii county level. Iko kwa level 6. Level 6. Yeah. Iko tira area takere kwa level 5. Yindo turigeri. Iko na county referral hospital. These are the county referral hospital formerly Jaka Reproduction Hospitals na jikorani by Jive Executive Officers. Yeah. Into what the CEO. Ibo numetenko beira alia level. Bono. Apo turigeri nyagitari ya Kisii teaching and referral hospital. Nere level 6 or nere level 5. Okay. Abo arabono without contribution without turigeri torena level jai jigire because sawa ningo te ine turigeri torena. Asante. Rende morobelibwa level 6 nero. Dora kora. Oh, level 6 yeah. Bono level 5 ejire county referral hospital. Ekero ere level 6 ekoro ku national referral hospital. Bono Kisii into bwari bia dangan de bone me de Kisii de ni county boni eyere level 5 yeah. Eko bono lakini bone kere level 6 ekere na national referral hospital. Eko bono level 6 yeite ya Bosongo korengana nobotuki na mangana ne na issue the national government na lieko back status ya Jones yikoba level 6. Level 6. Iko bono according na Kisii county eko tena Kisii area level 6 lakini asibirengo bya ni getene ne county year level 4 level 5 level 5. Iko bono ngani ndo itori eri torena ngakie koba ense ya Kenya. All right. Wakorire mirimo. Wakorire mirimo mia sana. So we identify korwa all the way from level 1 utira mpaka level 6. Tuarodi level 6 is a national referral hospital. One of Kenyatta. Ndo bwa level 7. Level 6 to go level 6. Buna Kenyatta National Hospital. Yeah, nero tukubonjana Moi referral. Moi eko kuna Moi Eldoret referral. Level 6. Moi Eldoret. So Kisii teaching and referral asibune bwana takoba boni getakere koba level 5 because it's in a county government eye bwate jiv executive officer. So no iseko genda as national referral hospital ne serikali na bateba toraba msemba bateba bona leo jukoba full ebe Kisii and teaching referral hospital eye level 6. Yes. That is better. Asante sana. So korato manya korato enlightened like that. Nali monta we identify manyanga kararuranga kia konyoro ejire ntubade Matali teaching and referral hospital, Kenyatta National Hospital and Moi teaching and referral hospital. Ntubade na chechino jirikira as esamberi bakora ngarende na the national government manages these 3 hospitals. Na jiko manages nyagitali. The national government na the budget you from the National Assembly. Bako bekana the budget Kenyatta kwa ujibasike de jiko korani nyagitali ni Kisii teaching and referral kwa budget from national. Ere budget yekwa yaja kwa guided by the county government. By the county government. Kisii Assembly. Yeah, tumesikia. By the one mpaka na amanyire nyagitali anega ali sindwe to machoge chache. Ogembo level 4. Igona bokwenda nyorobo koreli but minimal facility count hospital nyamaje taza county hospital bono bakire batake facilities chibekwe no ajire minimal but they need tonyore at least tonyora munyagitali ororo X-ray services ichebono chuchukoba hospital
Asante sana. Na Keva kwaniwe. Kefa kurwa sinyakitali yo gembo level 4. Kefa machoka awakara mangana scanning kabisa. Igabara munyakitali Kefa machoka kurwa gembo level 4. Igo tuamanyire kerenki kuru level 4 na bako nduma go tebunga kiminyoka busongo olet x-ray kia otoligeri otomu. So na understand so perfect mbia mona sana. Ochimbia daktari hata ikama anale kumanya chilevo chanya gitari na jeje. Asante sana. Yuni yule mmoja agoteba no ale kurwa team diaspora. Lutu kwa mboka ndie kia agoteba ya Sara say the truth. UDA inajua ikushinda so hawawezi kufungua sava. Mimi naona raisi afanye hivyo, hapunguze gharama ya maisha, watu watulie, iko na njaa tata. Ntobuate njara tata. Na ndagotebanga Rais Ruto ni wa wapi? Angekuwa rais wetu angetusikia. Asante sana. Charles Lwanga ugato mwalimu agoteba good morning nero no alimi asi umurobelio. Bia sana. Igo twara mnyokiri amangana yo niyo nara wadana nzakinje inkoboria inkoboria tuandamane lirorio leini Naruto batware ntimba ngo somande lakini ase igoro ya Nyamira intoga Mariogo tayopi abange bagoja ba tubwati obokongu aho tena igoro ya Nyamira itoga neni Mariogo tayo abi abange Kisii nigo togo jaga kitubwate obokongu fresh biye yendi yanse lakini aho tena nakora Mariogo tayo Nyamira abande bagoja bosongo agoteba Mariogo tayo nimempa na bagoteba igo yare yaganto kwa nechine chigorabo ekeusi nechine chigorabo chinde chirega na bokoranga na ba anate to kwa ngoro ya mandamano ndoko na sense meri umutumo to kwirana ya twara kwa nere bitwira na bantu magote bigoro yoburwerobo bwa gosere na na boro met covid jaje ka gosere Kenya aburwerobo iri ya Marburg deri Marburg virus kayarwete na kiachagete na kiri dangerous yes dalili nchire chechi yes antina kiwetanga tetwenda sense meri umutumo ka kego Joshua kazi kwako turudi toburiria magana yuko tujukoro morobelio karato je biro bia minyo kiremano ekiaro metento ego expert ne tutonya gora kire magana yake mete karode no monto manyete nayo kuna kumanya toliko bari twenda sense merio mutimo kakego tokwira se borweiro bwa gosere na dense ngoitabole ngoira na torite twenda sense merio ende yes studio. Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii Maete chibasenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire eskuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okumeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro. Kisii
Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo mu Kisii nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimyaisano n'iseto nemerongo etano na boiga setingima ase chishilingi elibweyemo n'echimyaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo mu Kisii na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boku gura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
M-Star Electrical neduke koni ebintu byogotumika estima by'ekinyencho ao buna chi switch, chi extensions, lamp holders, snake lights, contactors, cables, pipes, meter boxes, thunder arresters na earth rods, copper tapes, steel tapes, emisumari ya steel, chi sockets, chi screw, chi wire, chi circular boxes, cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuate chinsege chinde asumu chibuo Yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chokisi nigobare aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato. M-Star Electrical. Obomo bwa azimio la umoja One Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogothaikirania amaganio ya bananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochigwikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane kumuchumurai bwe kiama kia ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense ya Kenya mwanchi umurigeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato kia nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kutokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachigo kumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu esimi yao nebwatu muchando na nigo etakeiri koroiswa gose kobekwe ebintebia eriegenderere gokobokorerie gose aye numero isia bwijisimi na nigo tagete asokore ebintebio erio chigotume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools eyeri meyumu chukisi nigo bakurwo koryo bobwonsi mpabwate binto buna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, eche medium, na bwego chirichinene. SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobo songo eyemo nigere asamagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi asenamba enoti isano na ibere kianda isane yemo enoti isano na eyemo enoti gose umwakere Janet esimi asenamba enoti isano na ibere isano nemo isano na isato enoti kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation,
keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeria bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology n'ekindi kinyinge. Nigo babwate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabwate intake ya IC3 kira Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza nirongoria gatato, nechi sagichinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho Awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ekerole asumu chibuogembo nechise mochietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyomo chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibere isano nisato isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mibano no mwanju muri on Ndizi TV kadoro china tuisire ukoro mu muri kwera kiromane kurudo ya jida kange ikombination na gaturinge bisero bito na twero beli tukoryangyo lya Jumatano chiseme Jumatano mabiri go Jumatano ya Jumatano yuko nyakwerere chitarike medene merongebere na isato 28 Deron 28 ya. Ego motinyo ere motinyo wate 31. Yo wanto tigire. Agena naro chenga chi calendar jinde bebete bagatigera 28. Ya bebeti. Ya Aki kokoro kinde. Neri kokoro kinde na asigo tari gere buya. Era ro chenga ro kumi kwani. Eto kokoro na sisi miaga boro ne. Simero mbiye gote baragini chi calendar chi kolikwa amana kokoro kinde. Ya ni kokoro kinde ya sotaro jitati. Motinyo matukan kwa 31. Yeah. 30 days of September, June and November. All of the rest as was 31 days. Except February, which as was 28 and 29 in Egypt. You can take it sana. Pakanga kabwadera. All right. Umanjumaligeria
virus nere ya chire ntoroche ite jirani ya Tanzania tayari we anga abantu batano basiriria magima kubatikana ne virus iyo entekie kairense ya Kenya gatega mato wetrase wizara y'obachenu bagote balende nga we katobe kemero bili kyagera maetekere jirani yao gento kiabeire naye nabokoranga na inche ekira chikembere bono goikobe kemero bili mekirano elio gotanga county ya Gusii ya Nyamira yalika ali huko mnana kire tayari kiagera iyo ni ugonjwa hatari boise gosoka gochaiga ekero gorobo tukiburo mburi kugweneka ekero bwachire umuntu obonyorire nabo bokomoita it's a very fatal disease nabo woita unless bomanyekane mapema we support ili wenerete na liora konyeke bono igo mwanchu muri tuli liborire bwa Marburg virus eye nigere buna Ebola bebwate lakini utareka bungo totebiore ni gorinde tu amanye tuko bokwana iga montaga makanda kambona Nyamira bako ba vigilante kwani Nyamira bage kaina Tanzania no asa wantu bali healthy alert lakini Busia ero nere Busia na manga icho jira ali mbako Tanzania lakini Kisii rene bali bararati ngamatena yaya nerina montaga Busia kerera affected igo manyana Gusii nduriare na nkoro isibania maata iga ntobago soka iga so tunyo ti COVID-19 case kelinko maata isibania iga igatoka bubasi so na babantu bako bamaiso asuburuiro bwo na bubwate na bubole family ya Ebola ntomete sa wate manyerero bune bya Ebola yeah it's a deadly disease na bubwate manyerero buna Ebola igo bona Ebola teri machieso no buriro bwa Marburg mboli machieso 50% ne kerengo kyogoita it's a very fatal disease fatalities igabi chigo chiaba 50% na ende igobwa kesi gatangani kyoborero boyo mto Brighton nigo litangani kyaba reported asense ya Germany agasomora ibwensaga kare amanense koro kwa Serbia Serbia chinsemo gete chia Serbia na ale sonya da president yako bekesi gati Elinfiji sasa ngwa maeta bono nkyako bekereska nje mbadeli igabono oboroiro bwo kesi gatangani kya better reported mu mwaka 1967 ense ya Germany na Serbia Nations of Africa nchiro chiara reported these cases talibono iga chi oboroiro bwatuboka oroche all the way ko 1967 igo bwara abeiro no nyine chinse chi Africa gati abense bune ya Uganda Democratic Republic of Congo Kenya itself okorega kige piningero oboroiro bwarengo South Africa Guinea na Ghana no nyine Nigeria tetigire magiga timete ngimanyereri oboroiro bo mbiri biye na tigero na tenisha zire na mayerere biburiro boiga na tenisha zire na na buganga ki kweteria ngwate jukumu yonzi tuko yale na buganga bori omanya ko ngai omanya kwa ngai riri bagasante oburiro bungu twalore rashes chest pains back pains no nyenenda nausea kuyunga utete koroka safia headache mutugo gwati kabisa nausea no kuiworoke lakini naende boigo naende nabokoroka vomiting nero nabora iworoke toroka usinandi naro kuiworo aroke naenda aroke igodo sa some of the symptoms mutugo gwati kabisa indango koromera mogongo gaiga liberera fever amo namangana ya koroka ya diarrhea ya nerororo abdominal pains na sore throat kugole wega se kimerokia unga kine kibono na iwuge njiragete na maso hedges yani masho ngugole ebirukunyo ko igule bitindike kagima no gusangoro orasa kumnyoka ngoro kulioko minyoka waka waida lakini yasega this case nigo ogundiarrhea saidi kwa manyanga okororaigo bono kwa manyirenga mangana na makongware na ndende nonye no pungwa weight kilo loss of weight ilio tabitiretia yo manyana mwe muntu naro tetake ichi kilo gweka through mazoezi through diet lakini wanyaranga chi gopungwa bosaigo tajeti na ende utarware tikende igo manyamangana nara makong nonye nerini na baligo anga gokora gas liver failure producer whatever shock I don't know a shock
Ashoki ugo ichana. Ugo ichana njira. Yani maitene na ashoki ugo jana ugo taitabirana. Iroko yona nyagitari ote buna norwari to broireki almost golu doke. Gatwara malba osenga twara ebara. Abantu babere mbabete infected asense ya Ghana na ndeba gasiri bugima ense ya Tanzania ntwaro chembatano igoro chenga mborororo igo Kenya nerete go baisi kwa senga njonye bwara beiro asa matuka magega igo possibly na bakoba oburoiro boiga ekaro bwa konyorire bwikire level gete bwikiro tamanyeti na bota arwareke buna Ebola ekaro ya chire level gete na bota egwa mario go bwene kulinde manyekane alia chi symptoms echitwa gotebirie ominya Kenya gitari na boko egwa early supportive care with rehydration egere onyore symptomatic treatment na improve survival ona boko na komenya asegeka igo is a dangerous disease it's a dangerous disease do you have something no roire bogo ita gentonge nargote abana Kenya ya beka featured mono kabisa kubatikana na baba featured kabisa kubatikana na personally ya bugorti abantu korwa zensema ya Bukoma Kambara inense ya Uganda bono bakene kibinense meri ya pushengo beka bale meroberi ya bene ande kubatikana nabateneri bobo chenwa sense ya Kenya bakura na Kenya Medical Research Institute Kemuli na National Public Health Laboratories ndio badena ningo bale tayari kabisa ukabiriana no boroiro bubise ko wasense ito ya Kenya badena kubatikana na boroiro bonigo bwate manyererio bana biribya Ebola bono chira parto chiaro setigwe chiko ligere chiko lingolia marwere buna Ebola amarwere buna COVID-19 chire standby ekwene kuna onde bwenso ratwade manyererio bigo ikai kororo anyarega kulingoliwa na kurigereriwa buya kabisa kubatikana nayo nindoje bate buna Kenya ekerego kombea na Tanzania Tanzania nigo yirete amatukata no eri abantu abaje kumanyikana mbabwato burero kundi Kenya bate na barabo mbabwato manyi ose babeke technicians na abantu bali para karoboto kina kumanya within 24 hours umuntu manyikana na ya burero na mburereki abwate ayindoje na narayo Rodena the technicians team ngo bare wero ikibudu test na ni wa kwene kuna ngokora bad diagnosis ko dawo na isio monto buya kabisa no borero bona borororo ayundo chisara na recommend kurwa sensemo ya nega gabatena research chiko ba within 24 hours whatever buna ya mbuyore gosto mete Kenya ba yete ba kobo aliru borero bwa COVID-19 ndabo wana gaki ngo enda ntangu osengiri kwisi school no quarantine ya chirite no ya ringaje enkirinda abantu barakoregere bitange korwa ambanyo rumuchando y'ubwo virus yutwate banga egarkwaro de symptoms echiga abantu baro barapimi babe positive ebintu mbirororo wetanga egertonyore binte biga to ikango monto ikire konyora rendo buruiro buiga to moikange nganjira according ne kyombekeri getene to bochenu ensengima World Health Organization WHO about the fertility rate ya Marburg ni go 88%. Nigo it's from the same fighters family igoni go bare ya mate ya mona Ebola chirekazi ni chirekazi ni nigo jigare abamate bagara abamate about the disease is transmitted from one human to another through droplets including amate blood amariga na human feces. All right. All right. Amate, yes. Tissues, amanyinga blood, na cells, na mariga, kuno monto na feces, kinyesi cha mtu. Nenda bora chiko kuna seiga usenko bongi kwa renge, onyala wakunire that asa abantu bali responsible. So enda nonyene ne nyumba ya kebara tumegetibuya so you see na boko nyoranga kwenyorira sako amate nturate abantu mbaro banarite mangana yoko nyunyunta sibinino sinabanchani onyoranga yo mobona bwate ruirogo igo yagochire directly manyinga usino monto akwa
muntu tuomera iga nkumupango sore kumbe nabwate that virus igo naye kwaye nyorire igo bono ase bintu bune bigo utaramanya gusa muntu nano tustarware tikaretanga okoro muntu ujo wakire amanyinga ngo tete kumutinyi karara asukira maega ake kiagera Producer kubona umbune gorome ko bwato buroiro botari arende nero momondo bwato buroiro naye gorome umete umbiyare ko bana ngo tambugeria ngabantu tambo buroiro bwenya anya engoromba danga ya to goromba ya to ira mama ya danga ya romiro mondo bwe biningi biribinde danga naye kumuntu ndo binyode engoromba era nige bwate engoromba nige bwate mangana kama yuko debina monguru no bo kumisana monguru no bo kumisana yara ko bane engorombe ngo gorombera ariere te moina era mare yo kebegira bueno, igo bueno. Josu ngoromba deriko te gore te para. Te koreta, It is true. Debitu arora manyinga ukuno montora infected. Agini kanya sage achigu ngoromba na bego tokora bi. Yes, sekanda ya nyundo montori yareta gucha. Ya korabuna pollination. Kuigorwa ya beka gucha. So, yasa no monto bo kumya. So mwanchu muligeria. Yasa no bo kumya. Yasa no yubo kumya, yes. Yasa tali monta, da isi abale ko monto. Anga some of us we are not there. Because kanga tu apimere tu karanga matukaito nkara erete. So God is so omnipresent, omnipotent. Then yasa magniano monto. Yes, all sorts of praises. Echiko basari. Gonya sa no yubo kumya. Nchende whatever no monto bo kumya because. So a protect kurase bintu bunebyo abantu bali babeire infected warore symptoms bago tuara. Bona abuko to prevention. Prevention no wetanga to kuna mateyo montovyo. Marburg. Ya kurase Marburg virus to baisako kuno chafu anene human waste arafurende amanyinga to kumya na rende mwancho muligereria enshuanga nkwenda uri nyagitari toganya symptoms echi soma oyigu nankorokore oyigu abdominal pains oyigu notagete mutungo gwati oronya konyo chintetere so is better enda nyagitari uri ngorigwe omanye nanki kero muntu nabwato bwene bwo konyora adequate healthy care igona mogwa na nyagitari opimwe ande yo mtu Brighton no manyete nga oburuire bwa Ebola oburuire bwa cholera nere bora no diarrhea cholera ne rende nero nabo nero ngominyokore wetera yeah it kills irokase abantu matera ngo itere sana kwete mare ni rigora krakini o spread ya cholera is fast ise ngoro no neji county ji komeki intense measures chia kanyama pema chindagira chutere chia siekwa chia mede malaria okonyora na malaria ne umbu lakini cholera na morto yande na injina choshwa abano totena ngwana tukuragira tokoragira na bego tobera egasi ngo ne ule kubara ndi na chest pain bane na kumiringa ki kembatre chest Marburg yekarigocha ishindwe ayo tuskara ishindwe nege ntokiabugiria okunga senke uno senke batrende ya so Ebola, cholera, Marburg na COVID-19 na ibia beiro muchando afya usoke bocheno mono asechinse cha West Africa na chinse cha East Africa tichande tabanta bange igo Ebola, cholera, Marburg na COVID-19 na marwire sana ale kizungumkuti anena asechinse cha rugongoro Africa yonsi ebe West Africa kusebe East Africa igo bano mwancho muligeria etange ya wetanga daktari tanasha sema tabanga ni vizuri kuziba ufa kuliko kujenga ukuta igo na ntu twagote viringa gente kenekebe igo to baiso kirera israeli gote banga Tanzania na tambe alibona ntu baro mupaka nabo bwate michando yaya nabo montago cha iga anyoro ugotigire mwao gabo
naye wasokire nende spread like that ndoche ngana batwigirite onanga na batwigirite kibone twara the monto no etange kubwatikana no borero bona kero kwigure birukunyosi kwigure na aturi buya minyoka ngo nyagitari orore abanyagitari erinde bakorore asinchira ya bene nende nonya toiweti bobe nonya kore biyo mugimaiga na rogendo rakorerwe check up kwari ngakara muri kango mambu yande abakonya ngente kiwite bobe lakini agapoete ngera nyora that simple yani ngera aboka kumbe igore bobe so it is good always kwa nyagitari prior wapima kwalengwa wakonyo mapema bya sana bakona kwa mayano ngaki birthday ya ero metadas mo bobe kwando ngaki ngoro ya ewaka ding ding na bona ya jire bobe suka ali nini yoko kumanya nabo mnaduno te bobe nabo kwa de check up akeyo mane gari metadas mo oganye bobe nabo kwa nyire service no nyekero ore etra bobe eroje birobe bide jide kange bere gatokoro murobere yo bari batumire SMS yinu mwatubwatire asenjera ndoge ritu kwananya sae producer nabo ngiye kogera nyasa ko bali vad Mungu wa Abraham, Isaka na Jacob. Na wao producer kwa boliga. Mungu wa Elijah, Mungu wa Abraham. Mungu wa Abraham. Baadana ni Mungu wa Abraham, Isaka na Jacob. Utajua Mungu wa Abraham na Isaka na Jacob. Na bwa bakora kwana kabisa ase timaono lakini na bora tena nano banya no bado manyobo. Uzujuzu ne bado manyobo. Lakini akoro kuma chikoreria abanda ababatato mbabada significance na Nyasaye embarenge because Isaka na about the faith Abraham na about the faith na Jacob na about the faith Jacob mede no yojete ojenjeri werida aja ku Israel ando mede Yesu na ororeri ruaye no ruete kurwa sinyumba ya Jacob so na bomanta that's why naenda banta ba marieta ya na bantu balinga banyango mashujaa wa imani maete tokoroka nombo naiga tokoroka mwana ogerie tari omonto gete onye koruchi na bwate chimbwa gete so Mungu wa Isaac wa Shadrach Abednego Mungu wa Abraham ni wale mashujaa wa imani babwato kwege na kwa eternity ya kerengo kero montawa denga karu mwana ogachi gukwa you are only son nande tokubuli maswali andonse nande toiweti bobe okotanga ni kwa sababu ya orwa so I think it is because of their nature you wege no gete babwato chasinya sae we tani chekerego yeah that's true it was a significance bon sisukubwati mwana wa Abraham Isaka na Jacob abakorona Yesu na yedekuru asense meya Jacob moboli omwanya bantu because yesa wadana nje na aja kuri kerigia sirire erindenge torti ngete asabaya kone na chase bari bazi kono sukuri yabo mbabwate Abraham mbabwate na Isaka mbabwate okwege na gete kwaninga significance asigojia somane gonya sai na batumegete mono na ane mbaikiraneti covenant gete bosi mbaikiraneti okugani kwamba nene emo yigete babwate na Nyasaye it was so funny for Abraham gote bibuna bono karu agende nse nandana Isaka mete no yongore no yobo Abraham Isaka no yobo Abraham more Isaac omwana we ngage Abraham mwana wa Denisa Emwa Isaka it was so funny Abraham obeire miaka mengi onyo Isaac arama otebuna rusi omwana wiki taje ndikokana takane ti kera ndaria igo yari kokana ngo bayarenge na gwakana ndibono rinde kola buno naende by the way akaruto tegereta wesa Abraham mwanchu muri yine producer yatobuli nero tukwireneria no Jacob no yongore Jacob no Isaac yeah and by the way bona rinde gete kwa bwadire go ikabunga ki ya bete Abraham Isaac na Jacob alafu naende ndirara na tiri ne bwade significance sana Jacob ni garo mojogoro kwa Abraham igo significance number 3 na number 7 ase omonene nebe significance sana ninje ngote goja sama tukare bosio ekaruto kurira mangana aito alia kerarito ayebiro naende yantebia aiga Abraham karako iro mwana wa yachi kumurwa he did not share with his wife bono ne minute nge pintombiro muno mogaka wena to gora bolio bosera wena to gora bita asenge nchoye faida yo kwege na kwao pintombiro rati umukungwa ukani mapema I'm sure Abraham ale gotebisara kana tebi wingiro mwana ito ingekuwa vita angemchukua
angebasema wewe enda ujitoe kacho ntige no mwana so it tells us nga bintu mbiro Kristo mwako gwenete kora bikora kero gwa kodre kero gwa bikodre you otakero gutume ko bungaini bwaye bwege kero gwa bikodre kwa machote mongina no manya tamate litukori na utikete koraire ndire na chete koliya kaloni kalia akachi basina achete ngakwa nero na chete ngabugoli because yote yo muntu ngane loni ngote do chugoli mo chandegete hata ruhusu Abrahamu alipata Isara hata mimi singeruhusu igobona tumia abungaini boli bwao nga not everything okona go share era kitokara na mosubati yo yekero bakara gotebuna ekero mosubati yakaro gotebuna yarende na muligiri maiga ibono soro na komara ngosare kika mosubati yo yakara korengeria maria mange na ngotiga tukare bintu na bata igeta sensemeni ekero bagotebuna tutame agachikurire maiga agojoga akabali genarie monyo bono kwenda batanga ngo mukaroti yeah bono renda agojoga kabana ne mete bintombire ebintombire haki ebuko nebwa it's full of wisdom tunaishi kwa neema tunaishi kwa neema anya tabu keroro kira kuigora maiso ke kobungaini is the Bible nebwa to bungaini geto bota ete Joseph mokogoti no arama na inte yes na Maria ne bukumono na miss neto ina bwate saba nige singange bwate Jumapili ne bono bien kunya tema tortorena nyasae ne roto konyo ne roto boke mete nyasae na bokwa alkorara to boka that's true utiga bando nya kwebolia mabodi na nkikiabera na mate lichibu liago nyasae no bokumia na I always trust in God so Jacobo Bakobo Medlan naba nyasaye na maite nyasaye na tumanyete before taraiburu Sara na manyete nanje taraiburu Brighton na bwate destiny ya kiromo teri kubwatia ngaigwacha kirete nigera bwati ngayogokorera so mwanchwa umoligereria baraka yako ni wakati tu ni muda methekero muntu nabwate chinga kichiaye kila mtu akona nyakati zake yokuwa rodo yondase niwe don't feel bad akachingovi nando wakachingovi chire genuine ngaki Kenya lebo tangana gusesani because your day also ngochere ntona ko kwemurungani mononga wae na kyo yasesani wana kyo yakora iga your time is coming twale kwa rutwansirimo twale gocha kumanyanga na kinya sawa atomurobelio kero muntu so that's why akora yonde oratiga so let us have faith and tutware kwegena somo nene asemambi ya chibiro byaere cyanyunyo kiremono sana bono ndende mbari babiri batatoga batumire SMS cyabo asemambi ya boniga didi nyaboke na reno lime yo muroberi kerondera tegutubwatia senjera ya ben tukorera Sara tokorera bose nchonga twara kunireri tangolia itu naende twara ruseira bantu litskolyabo ngana tokora gende kebo kiae uno mogaka makolio sinde tutashukuru sana naende tumirane litskolia ankio Joshua goteba tosabara kinia yonsi aseribwa aseritara Kristo yoro motolito amen tumirane litko liankio kero to tebana may the grace of our Lord class to be with us now and forevermore. Amen. Igo bantu mirani tukolia ngiana ne kazo gukora omuroberi wito bwensakia ekero tugo ditura Jumatano tuitwa kwa nachisemi cheito igo mambi ntonyo romogen tutonyo ratio mogeni bado tutakuwa tunasukuma pamoja ikiana na no mogeni ito monene najua shabiki wetu ndiye mogeni mkuu ndiye mgeni wa maarufu sana asante sana ncheni ngongoro kwa Sara Nyarangio Ntita no litobatera na komokoro asenso moende ye studio ni akoro kwa Joshua Auta utambe nigo bagoteba kora maya ogende Nigeria na botambe Brighton makole kwa tebune gente kene gente yansune yansana ne ke otoke me Ndizi wansu bombo Gusii